O le alofa e tau I le oti Ta alofa I o manatu O le hoa e tu I alo ufatu E manatu a le amatanga Ia upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga O la ta mafutanga Ua e loa nei leo langa Ma ua sui fo I o lo uanganga O nei mau mea na o mana o I ai Ua le lea uma I le ala Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua ia le tātou atunu ua mai se fo I o lau sila mai moa mai. I le nei fo I aso to nai o tātou tū lau I ai. Le aso iwa le nei o aperila lua afe lua sfulma le lua. Le anga le nei o le tātou tapa au sili le langi o mwhai o le teitai mai eilo tau soifua ma se o la foi ma se malo se la uro nei. O lea ua tātou toe whelua I ai. I lumo le nuu ai leo tua le nuu. Sa haufa la leile tua. I lau alofa mula wanga le lei ia Samoa. Ia. O leo fo ua toe whelua I ai pe au mangaru le ea. I le wha wina pea lavo le nei tau tua I lau lava ngana. Le siu fogo Samoa le radio Samoa sfu lima I vatolu a boi o kilani. Ia mo le tātou porkalabe ma sani o na tuli au pua. E le toa tele o ta ngata. E le ngata New Zealand ei e whapena fo iso se tafo le laulangi. Ia mo tātou a inga fo I Samoa. Savea pestanta ma le langi le urua I li I se Yuli L. Harrington tu munvao tanga loa matua la vea. Ia mo le tātou pala kalame o le Tanoa Ava e te maua I le sao. Ia ava mua le tua le dei tai au. A pena foi ona tau mafa se ava I le whaafonga tāpua I le tunu malo maleifu mai le dei tai au. Ia le swalofi ale nā ma le swale e tufa ia matapa fo I po le tai au e ui ana tātou le wheilua I fo I lea whaafasanga ai ia ai o winga lava nā o wheilua inga whapene ma le tātou Tanoa Ava ia le lei whaaftai le tua I lau tau seifua au auna tau tua ia e mai se fo I o le tapo inga mamalu le tua le tātou o e tāna ia tātou whasisilanga I ua tau mai Ia ma se pese fo I tātou te whelua I alo I ai. Ia whapenauna sa ili fo I se avanoa. Ia a wā fo I ia le talanoanga ma le fionga laro li I hianga ma le mana tainga ma le mana. Ia pei lava ona ufa I atu. E le mawhai o nā rurua. Ia se I awhiane I lapo a vea fo I ma lape o le au auna nei. Whaatulou I tāwhatolo le tātou vānu nofo. Samoa o pa ia wha le tua, pa ia wha le malo, pa ia wha le anga nunu watu wha tingi o tau sala. E le ngafa tauri baida I se leo Savea. Ia mai manatu fo I le toi tau pau ina wha tupa le tau le fonga o pa ia mau mamalu Samoa a wā o lea mamala ua mai ana tofi le atunu. Ia e. Ia po lea lava la po wheta tau toi. E le toi wha o popoa peto e se ai. Se iota o pa ia mamalu sauo o le tunu. Ia o le nā o to atu I a ao malimo whale upolu tofi o le nā tau fatu a inga tausi le nā. O talo fatu fo le ning tai au o le saufa inga mamalu ia te utou te mamti nā mātutu o le tunu. Tua asina sine mo ta malawa. Ma o ta ngase o whale o ta ngata mātutua. I le mawhai o na whaangaloina o tau whatalo whatu mo le nganga whiwhia. Ia mawha lo whatu fo I a te oe o a ngase o le tino o lo whenga I ai. Ia o le tatalo I alo whangia le tua ina ia toi whafo. Si o lo tau malosi. Ia mawho I atu he whao. Ngā pēr lau tau tāleni ma le telo le sosia o lo I a te utau. A wā a inga matupulanga. A whaiae o le tātou atunu. Talo fatu lungo le apia fōringa, ale si ufongo Samoa, Radio Samoa Facebook page, ia whapena fo I le tātou YouTube channel, o lo mwhai o so tai mai eile pa I maununga o le atunu. Talo falava, alo le soifua la lei.
lau sila sila Sala whai lau tapua ina O te wha toia toia ina Ia o ngā ua mata mata ita O mai pea o le whanga Paula mai le mulila Se ila ve tamau I le malino male a ava Se ila ve tamau I le malino male a ava Kalo sama I le malo A tafa sofina ngalo Au mai le tui vavau Se I mata wilo wilo A uma ona o fasi Ka ata whea loa I le tai A e sa umi mai lona usa a tui a pai O te leno noi Samoa E pautala paa sama sama noa Se whoka mata ko whia taulanga tanga no tātou te whenua i fo I le nei fo I tai ao le aso tōnai ia a o leo whatasi mai le whionga le anori ma o le pulasini fo nao le tātou whale tā vale le G-Mana Wholesale Autos o le tali mo oe o le ioi whatalo whatu lau whionga le anori ma lolo soi fo mria whaafitai mo le taimi o whaavanoa ia wa fo le whaafonga tāpua I mai le tunu ma lolo soi fo mria I lau whionga Ia, le ava mal whalalo te whawhiloai foi mo whatalo whatuai lau whiunga Savea, lau whiunga pista, malo lau fo le tau a tai, malo fo le tau tua tunu. Via pele li ilo na lo fo le audia fo lo soi fo tau tua le nei fo yaso e mes fo si o wola, vai vai, pe ona ele tau tua ma le unanga le tato unanga le chimana, ia o te toi whatalo whatuai fo I sa mo le tunu pele, malo lava le soi fua, malo fo lau whaafitai fo I le tapuinga. Talo wha lau whiunga Savea? Talo falava malo le soi fo mandria fa mo la fionga me se vo tute ma faiva sanga patia nava yasu tona yantu ia o tato o mai le si uyo ngā ruenga a o fa malu mai le sa pati le aso ataya ia sauno ia la fionga I le tūlanga lo ia le tautua ma le nanga ale tato faleta vale le G-Mana Wholesale Autos. Ia, whaafitai lau whiunga e mai te fo I le ngang whaafitai fo I le atunu, tu sai fo I malinei vai aso atoa, a whea fo I lau nanga lau tama whanau, tu sai fo I masea mātou tautua vai vai ia uloa ma whalewele vaina le tautua lau au nanga a le G-Mana ia po lau tautua ova maluas ful tausango tautua pia mo oe Samoa. Vaenga pia na silfia o lo nei fo le tai au o lo iei lava le tūlanga fo I le lo manino lava fo I nisi o le paia mal mamalu o le atunu ia le nganga maulalo lava o te wha malama tuai le tūlanga pia na ia tātou trading. Tasi o tātou sign up ia na whaia nasi o le sfutasi afe le tātou trading a ne le tai au afe tā la peina tau whaafunga mai ai o le whaupunga lava lo whaungaina o le trade. Ia lo na winga e whaatau wina atu lau tāwale fau ai au mai lau tāwale tuai tonu o na ia te oe leo le whiliwhilinga pe avea ma tūlanga fui le tu tonu le whaatau inga o na mawalalo ai leo le tupe e ASK Finance. Ia po le watu whaaliu tupe fo I la peila le tātou sfuta si afe lea o loo whaaliu tupe le tātou trade in lea e se fulu tasi afe. Mo se ngangana whaafai o te le whaataua ni tāpale tuai. Ia whaila o iesau tāpale tuai o loo iai o loo fia whaatau mai ia whamalulu atu o te le whaataua ni tāpale tuai. Ia na o tātou tāpale lava o lo mawhai o na ea ngai mai lau tāpale tuai e trade in. Ia wana whai atu reo lau tāpale fōi nei e te au. Ia ona ielo whamanianga na pe ona whafsiringia fōi nisi I lau whiunga Savea? Malo whaftai wa o le mea tā ua dai tauna whamanino pea ma whamaramrama pea. Awa e kia waku soro ka vale whamamole koe whakau wakura ka vale. Ia le nā whafonga le atunu o le manino ia. O lau tāwale tuai o le a mai whamama a venga whai atu e le whionga le aloli I sa estimation o le tāwale alwai lau tāwale e download ai lau deposit na mo le tāwale le na. O le asa sila masitanga I le to telefo I o e sa whaatau wa latu tāwale lau whionga ma ua amata o na mātutua whanau o toi ngā solo atu whanau o tangata nei e whaongale au nanga I lau whionga le aloli. Whaafitai
ele ngata ia ila tau fui sa fata wina ia ta vale sa fofua lava pena sa no ela fionga mo ila tau hutai to lua ia lewa ona fai ainga ma to tele o loanga i mai to suia nga i fitu no fo amata tu fo la iti oni si wanga i sa o lava ta vale tele pe ona ia tato wa sulu no fo high ace ia pole sfupa high ace ia oni si fo ila to loto ia nga i mai ona wa ili tulanga fo ilea ua nga i Australia ia le ainga foi manisi fo fanau ia po fa pena ona move out ia tamaiti ia la to lava foi fale mai fa pena ia wa toila na ola ua ia wa nga i lola nga i tulanga pe ol piki apu ia po le SUV pe ala SUV e matele ia o tato matua lea e toi suia nga ia la tu tavale pe la le tavale le trade-in and nafi sfulta siafe o le tato piki apu ia o le na sainia le extra open fa mamla matu so fa mamla mate isi la tu langa Savea le na o ile tata nonga ile trade-in e ia te oile pule faitalia le lava le value e batu waile tata trade-in o lo fufua lava ya uia nga ile tausanga o le tavale tu inga tavale male kilomita le ta vale malon condition o vaenga la na fu ia uli tato tupe moa mai la trading ia e mafai ona e tal sanga ave fatino tupe le la trading le ia e pole tu foi lungo le fafto inga pe on fa mamla mai la fion Savea malo faftai ta wo tele na vaenga vai e a fo e o soilo fe pe le manino le ile tu langa na o le tau o lau tavale. Ia ai nga le peo le manino le mato le vai. Ia o le i o tau a nga i atu o le fionga le halori. Tata le noa i le tulanga o lo o iai ia le maketi le nei vai tau o le whamai ia ma le fianga fo i o pisinisi ma company ma tupe maua ai le o mawhai i lava o le tau fia le ngona o tangata i le fia whaatau o le tavale awa o se essential fo le service le iai o tavale le whaatuatuaina mo le ainga lau fionga le lori. Boni le saunoanga lau fionga Savea o le tūlanga na iai le peila vanta whatata no fo le vaiaso tuanai le na toe whaamamulu mai fo ia o le tato malo tu sai fo manisi o nono ngā tia i lungo o no ngā tupe ia po whal tupe fo ia po finance le ala ua va iai le tūlanga le toe pisi o le marketi le taimil nei to tele i la tau toe anga i mai ia ua whiololo fo ia tato finance ua mawhai fo i ona toe matatala mai peila man whafonga mai le i whaasolonga sign up o lo whai ia ana le toe sei nole toe whamatu mai fo ele malo ia al na fo toe mulimutai mai fo manisi no tanga pe ona iai le si te anga o le stalam vaeng whapena ia olo ia i lava au wala im whai ona alofia i fo i le vaenga ia pe ona fsoswani ele tato watunu ia o na vaenga uma ia su mamaliu mai le tato ofisa ona whaamala malama le oni vaenga se tolu mo vai na ele tato service ai le ngata i lea ia olo whawa pe lava na whafonga iai mai le polomisi lava nga malemana mai le amatanga talu mai na utaliaina trade-ins ma whaali utupe olo o atongina lava o Timsalo po a taiao o i po nanei ia po le asunga fua fo ilanda ilo ila accountant ia fato a mafaina transfer les futa si afe ale a inga lea pe o lunga le lusul balu afe dima se laule na ile trade-in ma walunga lava talu mai no fire trade-in e mafai lava ona whaali utupe i lalo lava o lou lava finangalo o lona winga o nei vaenga uma lava po ano no tanga mai le malo o lo iai lava awala e leoni awala faala tua po ni vaenga whapena alo lava o le tūlanga e mawhai ono so soani ai mo le paia mal mamalu lau fionga Savea malo whaftai ta ua tele na vaenga i le whafonga le tunu o le tali ambo oi o le ioi o le si vaenga sili o le ta ua tele le whafonga mai fo i Samoa o tata le noam whasoa i le tūlanga lea o le vaenga lea o lou tala whaasolopito i lau profile ia mo lau credit rating o lou lumana'i lea mo atai au langa i whapena rawa lea tunu unei ua whaanganga i vaenga na finance mo le lumana'i el saolina o le vaenga tonu lava le nā la fionga Savea e iei foi malisi vaenga foi lea
te tau lava na manino i le atunu. O ele I whaia lava sa ai tā lafu mai o lo le lei atotoa lo ingoa o ia vaenga whapena nisi fo o I la tolo angai mai. Ai e manatua e po le ale se lau pasene o le mamao lo suafa. Ai lo ia te oile affordability po le tino le po le tupe o lo mana o mia le finance service ai lau loan I le italiana po le bank po ai lava o le tūlanga na ia I le ngata le titilo ranga I lo suafa au le affordability po lau profile I le lei atotoa mea uma ai le si vaenga o le tele le fo yo mea te whea lua I fo le Savea ma tu lau lava le lau fionga ia ma le whafoanga Samoa a whapeo le tele lava lau whea lua ai ma siaki lo suafa e a vea fo ina ma vaenga e alofia ai in easy for finance shop around it out well ato ia ma le tūlanga foi au lau pule faitalia e le tau fia o lau po lau wai ata tau le na ai tau lava na whamanino atu whamanatu atu wai e foi nisi o tātou e peye e te e foi ma wai le o malama o le tele su e ino lo swafa o le pau fo le na o le volume po le rating o lo swafa I lungo o vaenga whapea Savea Malo whaftai tau o tele. O no le tātai mi lau fionga. Ia, wha mai a mai e lau sauruanga, e mese le tā telefoni, ma le tuatusi, wha manatu pēr I le atunu. Whaftai, I lava I e la tau o lo fianga I mai, a e fo le matamuli o na whapea o na o le aunanga Samoa, ia e le fia I loa ina tātou le ai, o lo o I lalo o ia inga, ma tula fono al malo, ia confidence of interest foi le ia aua ia faina ia pe ia foi le tūlanga foi le privacy al tangata e le mawhai o na whaalau I loa ni vaenga whapea e foi nisi o I lātou o lātou susu e mai o tausonga vaenga whapea nā pea lātou mai whatasi ia e tue anga I mai ia o lo malama lava o le sainia le application po le na sainia le Privacy Act wana o ia fo ia te tau o na malama ia I tūlanga I wha malama mai se tātou applications ia ma ia fo ia vaenga whaalio lilo o lona swafa o le talaanga o lona ia fo ia tūlanga tau se leni me pena e wana o e lava lona winga tu mai lau whatutuanga e le tātou au nanga a le jimana pe I lava nsau no le whionga Savea o le tali lava le ioi tātou se e atu ai le whauma le tātou whatatanoanga ua silinga e teu lau sailinga ua le ai lava sisi italiani pe fola stasio se ainga le nei lava o lo whatinoina le tātou applications mo le tātou finance ia le na tā milo ia o lato tā vale fia trade in le ua whaonga le tā vale na trade in e whai ele lato deposit I le tātou finance lea mo I lato ua whaali tonu tungtungi ai tā lafu ma ua le talia ina lava e so os whal tā vale o no tū ngana pe o na iai pau le tūlanga o iai ngatu e te tau ona iai ia te oe le affordability o le tā vale e le tongina o lau tā vale ia malau maalienga e te sainia le tātou finance na ma le whaalalo le whiong Savea Ba lo whaftai te le lava mō le avanoa whaiona whaafonga le atunu ma whaamanatu fo ia I lātou le tūlanga lo iei le whasoswani al jimana ia mai o le tā telefoni ma le tā tuatusi whaamamoli Whaftai, vedi vatua le tātou telefoni ma le tuatusi, manatua le tātou lua, fel whaingai mea lofa a fe lima se lau, fe tuna inga o peuna inga nei vai tau, o le awha penan wha mamlama pa e sume, maliu mai le lua balu, Atkinson Avenue I nei o tau, lua balu Atkinson Avenue o tau, o lo iei le tātou au nanga whatawa al Chimana, tu mantonu lava le Moli le Princess Street ma Atkinson Avenue, o lo iei se Pampensini Port Burger King, o le si tua wala, ia o lo iei lau tau tua pe ona sila fia le tōtele o le atunu. Lua fitu ono o nono I vaiva, lua fitu ono o nono I vaiva walau mai ia o le telefoni, ia po le lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu, ia e whaatartal noa I le tātou au whaingalwenga. O le oval se lau Chimana numero tasi, o le oval se lau a e taipina like tonu le oval se lau, ia ma le swafa le po le ngō le tātou nanga o le Chimana numero tasi, o na mawaile o lau numero na o le oval se lau, whaono lua ono lua tasi, oval se lau, whaono lua ono lua tasi, le tātou numero walau fua mo tātou nutua oi, ia mai sfoi lātou na whaiona walau mai le tātou numero na mal whalalo. Lau whianga Savea, whaftai tele mo le avanoa, whamnatu atu le tātou atuia le tātou skopa lo whaanga soloina, I le so au ne ingalo mo tātou lo whauma tātou tui po le tui lona lua, ia langolangoa le tātou maftanga al skopa, pe ona ilfa moi le so mal whalalo, wha soi fwea.
Whasoi lo fionga whaftaimbo le awanoa. Le na, le fionga le aloli I ngal malmana, tai ngal malmana, le puresili o le tātou whaltawale le na le G-mana wholesale autos, te lele sao le nei tamari, I le ngata I le whatau ato le tāwale whapena fo I langulango sua I mea whatino al community, ia tangata lau tele, ia whapena fo I inisio e kalesia ma whalaput putonga. O le tautua le nā le G-mana wholesale autos, lua fitu ono I waiva, lua fitu ono I waiva leo le nā. Mana e lo sa vali I le nā tō whale. Ia mane lo toa le tuatosi lua sifuma le valu Atkinson Avenue I o tā hohu. O leo ua toa sifuru minute o na tale o le tū lai tasi nisi o tātou whas launga whapisi nisi leo ni nei. Ai une ngalo I oe. O le... So tilo tua ele whaasisi langa le nā. O whaatino nei ele Pacifica Health whapena fōi ia le tātou skopa. Tamamatini tua I sa o tauina le kolisio Samoa I vai vase. O lo whaile lātou ngāru wenga le nā whapena fōi le Blue Wave. Mai lātou umala volo vasosoni atu I le vaenga le nā. E tau o na o ia I whai ei o tautui. Na, ia. La tātou o e tāna I a tātou whasisilanga nei. Sa ili masawa no tātou talanoa to I fo I le pula o tātou whale tavale. Le Henderson Cars le whionga blianga tele shoe singer. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 a.m. Yeah. Ele é a
E o le na, whawhiawhianga sui whiwhi loi o le dei o uliusi bai le whaafonga he tātou talafau. In this update, Foreign Affairs Minister Tanoa Ava says New Zealand's horrified by reports of an attack on a Ukraine railway station. Ukrainian officials say the attack in Kramatorsk has killed at least 50 people and injured dozens more. Officials say civilians had gathered at the station in an attempt to flee. Mahuta says the blatant disregard for the impact of war on civilian lives, especially children, is a criminal act. Moscow's denied responsibility for the attack. He's loathed in most parts of the world, but Russian President Vladimir Putin is apparently enjoying great ratings at home. He has the backing of 80% of Russians, an increase of more than 10 points on where he stood before the invasion of Ukraine. The figure comes from a state-run polling operation. Billionaire Elon Musk has bought a 9% stake in social media company Twitter. He's paid $2.6 billion for his shares and has earned a spot on the company's board in the process. He's been critical of the site in the past, saying it should not be able to control free speech after the banning of former US President Donald Trump. Tech expert Paul Stenhouse says not everyone is thrilled about the purchase. The employees inside of the company say it's going to be a lot harder for them to do their job because they're going to have a very vocal eye on everything they're doing. A senior doctors' union has hit out at District Health Board approaches to staff well-being. The Association of Salaried Medical Specialists says one-off payments and providing snacks is a lazy approach. A Hutt Valley and Capital and Coast District Health Board spokesperson says they're continuing to roll out well-being initiatives to thank staff for hard work, including snack boxes and deluxe hot drink sachets. Nelson Marlborough Health says its $50 payment was to acknowledge incredible efforts of staff and to go toward a guilt-free hot drink, giving staff a moment of peace and reflection. It says funding is part of a National Wellbeing Initiatives Agreement among all district health boards. That's news. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tua mo oil si fongo Samoa le radio Samoa suli mai batonu a mo ya kilani do tolu mo le afa minute o le te idea le tu la tasi ya o le tala na pe na mo nei I tatu me lo tupu lo toi fale ya na o to sila nei ya lo toi tau fatu langa ia tutongi o tatu fo mai ya wala mo fo I le ngalwenga o lo o ave la to mo au I le ngaso le COVID ma o to telefoni fo mai la to frontline workers wa mo fo I ngaso le COVID ya pa u tangata tatou te whana ngolango yai. Well, yeah, that's a matter for the Prime Minister and also the Health Services and the Minister of Health. But, ladies and gentlemen, proud to tell you that my good friend and also the big boss of Henderson Cars is with me and joins me now. A fionga mulianga tele shu sing talo falava lo fionga malo sui fomaria. Yeah, talo falava malo sui fionga Savea. Yes, it's great to be on you once again on there, and I can see basically people here just walking around our new showroom over here, and the boys are just getting it ready and painting. It's a new showroom for Mahindra. He's just been getting ready for the brand new cars, Savea. Yeah. Also for the new Utes and things like that are coming in beautiful new shape. So lots of things are going ahead for Henderson Cars and giving people more different kind of varieties of vehicles
where they can choose to buy from Henderson Car Savea. And what a weather to be outside this afternoon in the yard and talking to people and looking at cars. And how was your program on Thursday? Tell me something. Well, actually, it was great. Actually, we have to update it more because the interest is so much in this program. Yeah. This Thursday program, the Muliangatele show, that thousands of people are ringing and calling and trying to win the prizes and things like that we're giving away. As you know, on this show, we give away lots of things. And last Thursday, it was $1,500 cash given away, Savea. Oh, fantastic. So I know, some people have won some serious money and some serious gifts, wonderful gifts on Thursday night. Yes, definitely, Savea. The only program, maybe in the world, you may say, that we are giving away genuinely, definitely this free gifts away in terms of money and other gifts, and mostly money, Savea. And also trying to do some sort of a show that will basically make people laugh and attractive towards the show, and basically put a bit of smile on the face of it. That's Absolutely, the important absolutely. thing. And especially the at most this important time thing. when people are frustrated, depressed, and locked in, during the lockdown and the restrictions of COVID, somebody's got to do something to make somebody happy and put a smile on their face and receiving something, as a gift. So your program is doing that quite well for our audience and for your target market, William. Yes, I would say that's one of the most important thing in life is being happy, regardless of the condition, regardless of the things you have or you don't have. Being happy is very, very important, and to make somebody happy is very, very good for me personally. So if we can make people happy or put a smile on somebody's face, Absolutely, and that is a gift that you are giving to somebody, and you have a very, very good feeling from inside that you are doing something for somebody and making them happy, Savea. That is great. And I know you've been doing that on your show and giving away some serious money as well as some gifts to our people. And I'm sure they really, really appreciate, because it shows by the many of them that call and tune into your Muliangatele's show every Thursday, my brother. Yes, Savea, and definitely it's going to get very, very big. It'll become, I think, one of the biggest shows over here in New Zealand, and I'm preparing for it and getting it all ready. I just started it as a trial run so that if people are happy, or I can do something for the people, and a lot of people are interested, and they're looking forward to see this show every Thursday night, 8 p.m. live. And we will be doing it in a bigger and better way. It will become a very entertaining program and a comedy program, which also gives you free gifts and also helps you understand about this car industry and other things too, which will be joining in later on to help our people to understand the living in New Zealand, and also doing something for people back home in Samoa, Savea. So that is the main aim, that to work over here and build up a team that can help our people who need a lot of help back at home, and that's the target for it, that I'll be doing something for the people back home, Savea. Yeah, one of our listeners, Tamali'i Gibbons Stanley, commented on your positiveness of being happy and making somebody happy as one of the best medicine in life itself. Absolutely. So it couldn't be a better medicine. Yes. And that's what people do. That's why people work. That's why people do different things to make themselves happy. And being yourself happy is very nice. But to make others happy is even the biggest thing you could do for somebody, Savea. People have asked me and said to me, we heard you talking with Muliangatele the other day, and we quite agreed. They were sitting around having lunch, and they listened to us one Saturday, and they said, these guys are absolutely right. Your credit rating, your credit history is the history, and it's your future for anybody in New Zealand and everywhere else in the world, my brother. Yes, Savea, that's right. That's why we try to coach our people to be careful, because keeping in mind in New Zealand,
if anything, if something comes into the records, with our credit rating and credit records, and if it is good, it's very helpful. It's a great advantage for you. And if it is bad, it's a big disadvantage, and it's not good for you because you will be paying things, but at a very high cost. That means unnecessary money you are throwing away. Your hard-earned money, you are giving it to somebody else for nothing, Savea. That it basically means, which you could use this money for better things. So what somebody did say to me one time, and it got into my mind, and I also like to share, it's not what you earn, it's what you do with your money is the important part to help you build your better future, Savea. Absolutely. Ele whafonga mai ele tunu ua matal no mele whionga e mulianga tele shusing le ripule o tātou whalta vale le Henderson Cars tā ua tele le leo lo swafa I le teimi o mea nei o la whaita lafu ia pe lea su e fo se company po o se finance e whatupeina ia se aita lafu po se mea whapena e tā ua le leo lo wingoa. And not only that, we have to teach our younger people too, to stay clean, protect their names in terms and their reputation as well in making these decisions at a very tender age, and then it ruins their reputation of credit for the rest of their lives. Isn't that right, Muliangatele? Absolutely, Savea. These young kids are, you may say, very innocent in terms of finance. Very, very innocent because they don't know what the circumstances will be for the future, what the results would be for the future. So we have to caution them and tell them because, Savea, when our people came from Samoa here a long time ago and they start taking finance and things, and nobody was there to tell them which way to go, how to save money, and what will be the result if you don't pay. And you may say, and the sharks, you can say sharks in the water, they took advantage of our people. They did. They took in a way that they got them under control, and they've been making so much money out of them, unnecessary money which they're not supposed to pay. That's why I do speak very openly on the air to coach our people. You be very careful before signing the documents. You must check. You must understand because sometimes for the business people, they don't care. They just make you, okay, sign quickly, sign now. You must read. You got all the right to read all the legal papers, and nobody can make you sign the papers. You have all the rights to understand. If you don't understand, get somebody whom you trust to help you understand the papers before signing Savea. Because Absolutely. Once you sign them, it becomes a legal document, and they won't care, the business people. It's you who are going to suffer. So please be careful. Those contracts they're in very fine print that you bypass it and oversee it, and without looking direct or even asking somebody for a second opinion to translate the script for you and precautions on those contracts for you to understand. But that is very important because to Yavi and I we always remind people about signing something you don't understand. So be careful about signing that. And it's a warning to our people as well, a great piece of advice. Whafonga tātu watu no au ina sainia whenga makuna kalate nei tulafono o lela e aluma whata wa inga. Ala e aluma me o na wakon kalate o lalo le tulafono o ilato Consumer Affairs Act. It's a tau ona whaitete. All right, Muliangatele, I know you're open today until what time? We're late here, sir. We're almost, we're here till about 6 or 6:30. A lot of people are coming out of town. So, yes, come and see us over here at 194 Cavendish Drive in Manikia City. Or go with a free call on the free calling number, 0800 711 711. We've got lots of cars, very good finance packages, and we will do what you want us to do to look after you, Savea. And also for all our listeners, you haven't joined into the Muliangatele show, go and join into the Muliangatele Shoe Sing Facebook page. I've got two personal Facebook pages, Muliangatele Shoe Sing. Sign and like those two pages. And we are doing these shows, and every Thursday there's a free show. And I'm heading towards
basically every week we're giving away free gifts and cash prizes for free. It's live. You can watch it on your phone anywhere you are, at home or anywhere. You can watch it and also win some prizes by answering the questions. And this will build up to a show where we'll be earning money and also helping our people back in Samoa and everywhere else, Savea. So basically, this show is for community, for people, and this will become one of the biggest shows in New Zealand. Savea. Fantastic. Thank you very much, my brother. Really enjoyed, and always a pleasure talking with you. And I hope you'll enjoy the rest of the sunny afternoon with your clients and your customers outside the whole fraternity of Henderson Cast. Always a pleasure, Savea. Always a pleasure talking with you. And thanks for asking and helping our people for these things that they can do understand, go ahead in terms of finance and vehicles and do better buying and save money for themselves and for the families. Thank you very much. Thank you very much. Whaasoi wei alo fionga. Lena, le fionga bulianga tele shusing o le ripuro le tātou whaltava. Le nda ua whaingoina o le Henderson Cars and whai ona e anga i eile la tuatusi al tasi wa wha Cavendish Drive I Manukau. Alo le naval au la tu telefoni le se togi over se lau fitu tasi over se lau fitu tasi Fatalo fatu lunga le api o fōlinga tātou Facebook page o tāpua I mai mai mo mail te mai tai a te Mukisa Virginia Ferretti o le fionga ia awhamasanga Ata Frost, talofa lava Mr. Frost, lau fionga awhamasanga, le matua o leo soli. Ia whapea foi, a whai o lua wheilo I ane ma le sunga a se yuli, te vanga pili kunwaiu, whatalofa atu, ia maise foi te maa matua o le tātu ainga. Tupai kunwaiu, ia malo longo lo whai ele nei aso, ma lola soifu maduia. Watalo fatu alapati Kimball tonga ngae, South Island, ia whapea foi leinati na tō o le atongaunga. O le tamaitai Marie David Oscar, na lo level soifu maduia, whamai. Savea, whamori atu mātou lo whaangasio mātou tina pele level tina matua ia me tita a taupa u, Petelo, ia whapea foi my dear brother o tuala taupa u tino taupa u, ia, alo, o leo te iloa le whatu maua mai foi ma mapu mai ia le whianga le saoli ia tuala I lona maunta, ia, anga le leile atua whafuisia lo malos whaftai le atua le na ua amata na iei suinga le lei, ia matoi whafuisia le manos lau whianga, I le saoli I tuala, tau wā, tino, tau pau, ia whapea fo I le whaletua ia peka, ia marakama o Tino Junior. Talo whatu fo I mo le the whole tau pau pe telo family, from Marie and Tavita, I le sungalele I a whaiwhe au ma le whaletua mai Australia. Le lei, loi mata mokoma, Tano from Baloso from Rio, watching from Seattle, Tacoma, in Washington. Talo fail Bamau, Milo, my mo mayai. Zach, Angela, Malo, Nisio, my mo my Salt Lake City, Utah. Ole North Wanga to Tonwale, Kalesia, Yesu Keriso, Laupa Io, Asunga Tai. Yeah, but a Kalasima Mona, my son, Yefu, told Sophie Andrew, Talo for Lover, Alole. Soifu Maria, Pafelio Tunganga, watching you from Brisbane, my brother. Yeah, Lena, Malole Soifu Maria. George Kineseli, Talo for Lover, if a perfo it fai tulifau, or le Sungayan N.S. Charles, Talo for Charles, Tafai tulifau, if a pena for Yelitamaita Yosunga 685. Kalo vai. O Fuatai, Sililoto, Talofa Balo, Soifu Mria, the mate Balo, Savea. O Fermeleo que le te mai mo mai, Talofa. Tamole ula lei, sa lava la, tamole filituna mole ula lei. Yamatamati le tongo asa I mota am vaiala, si tato nu Talofa. O le totelo tato le nai afia. On o tato, o le taulanga,
o tātou o le taulanga le nā e tō ai uma i ai ia malanga mai sa e sifo sa e ia taulu umai ia pia i le taulanga o tama le ala fo la le nā ua whaingofie i na afia tātou o le tu vai maunga whapena fo i mawhaleata yo e mai i tangata mai tua mai fo mai uma i la tu sia mai i nga palu whakase lola i ele i ia nga distribute lola ele mre ia koi fo i la i o tangata i langa pasi kua ale ua milo i roi i mar le ua kako wosi ma kako siva mfusfusi mkisi marko wiki i le makeki mar makeki o ia le na ia so ia mana ia tala le ripoti le whaalongolonga tu fo i Samoa le nei vai aso e ui lava o lo alu i lunga le numera o lo pe ala whenumera langa ele i o le mea ta o le taunu unga o le tumutumu lava e ta o le peak e taulo ina o na amata fo i la ia leo na whaifol siama to e savarivari ane i lalo ia le whenumera o le me silio na tau e tau o le na mai li poti le tanga luenga le soifua malolo ina tasi le afe tasi le selau fa se furu ma le tolu tangata ua recover ua toe foi lo latou malos e mafu le ale foi le malos ina ua latou sustai ua uma na fai o latou tui fai le latou talifonga le feoai e no nofo le le fale ma isolate mel na silio na tāua o le tātou puipuinga o loo i o tātou lima lava le puipuinga o tātou le fau whafonga o stala whanau le malio nisi o tamam tina mātutua a leo whalongolonga tune ina ua whamaunia mai e le i nisi na whaia tui le ana fo la le na avatuele tu alalo ya tu ia whafonga mai sa moma i nei foi e tau tu mamai na i le whamai e lu atu le whamai e o sofai oe a ua uma o na whai o tui na nga kanga o kuala ia leo le vaila au le na lena tui ei oe bua mua lua ma le booster kua fifi le libe ala fo le vailusi ai tu le le iona lima i le melo leo ai me milo kikinga le o le whamai ya alwa tu dal whamai ala ele i whiro kui ian kangolori o le whamai u whapengi lo ua kikinga oe anga solo leo lau mai malo fefe e tie lo na ai ala meta awala le nao le avatu ene se whamulu mole o le tala lova le nao lo pepese il tato malo i Samoa ma le whenga malo fau le whionga le tumitai pare mia le bin star le kapeneta mo le whionga le tei fono le sunga la uli le mari o to whapena fau i le komiti le New York fai le tui you know awa mana tua latu le tui of so sani lo immune system o le system lava la tui o le tino fai ela na autau o fita na o le tino e tali atu ma tau ma meo whamai ma meo siama e pesi e le tino ai avai la le autau o lo tino antigens ia whapena fo i white blood cells wa la tona e fai le me leo le ngaruenga le na ia ona ilo lola ele o matua i tinga ina le whamai ai a whapea la tonu le mai ia ma le vairusi a le ua ma o iei maisi au tau a back up a ua wha malorosi e tui le vaccination ia u fita Ia, pea wha matala i stulanga wha whaingo fie wha pena e watu tua malorosi a fita o lau tino ia, ka polenga solo ia wari ia le vairusi ia se furu male iwa le delta wha pea fole omicron e mkwa kiki ngai kamang ia ngau malai alo, whai mailita maita e Sophie Andrew, mai. O le au le ai a ngā o ngi kui ngā ua maririu. Ai ku wa i e fōsi whai ngā malo fau. O le alava e pisa ma tala no atu ma pepese le maro. O mai e whai le tui. La o tumu nei no whanga ese le taulanga. E whai i tui. Ona o lātou i loa. Sā le i whalong. Tu sa le lei ale mele ma le me fole le kamaikiki fo le ole
Le sa leo na whaatoanga. Leo mana ma moe yu te le vau. Nga le pā e mai. Le loko! No fo whaafefe mai te. Le loko! Le o sawe aia ma mo ia langa atu tangata le nu. Eotung, ai aka mai lau kama mai. Le ai o reise loko. Ia, toi o le si po. E mai lau kama. Le loko! Le o sawe aia ma mo e. Ia, toi langa atu tangata ma la tu la au ma pelu ma me fa pena. Su le loko ale. Ia, le ala le si mena tu. Toi whai lo. Le loko, o sau sa o lola le loko le teimi le na. Sau lo le loko. Ia, o le tala tanga tu wale toi o, ia, wale o toi tali tonu le mele na wala au mai. A le mele na le tupu i Samoa, e wala waku le loko, ai mumusu. Le ala le o sau sa o le loko le teimi linge, o koe whaile kui. E kape e le loko. Le ala ua. Auro kamaki. O kuloa ia kanga kore ngu wala au ala usau sa o ale ruko. E wala au koe le sino makua ele lei ai au maa moe makoe ai ma o ele ruko. Ia, nai tala mali e fo i nā le nei fo i aso to nai. O le so se aso whapitoa i lo uma fo wha. E toi te tai e i tua aso i wale nei o le aso to nai. Wa ato le lei e le tausanga talu ona mai a le whainga pālota lau tele le tunu. Lea e matua tū lo mafu fau. E matua manino a tua me uma. Na a mata mai ai le vevesi i whainga whaaporkiki. Na a mata ai ona vevesi. Ma tātou i loa. Le pi o pā o mea sa whai. Awa o i le po alea. Le teimi alea na leo wa umana la longo le fono. La usu le fono. Wa maua le lua sifuruma le ono. I le lua sifuruma lima. Ai toi wha pipi i atua ma le sui te mai ta i le po. Ia le na. Nea lana ma fua i loa. Le ve singa lea. O le wha msnonga. O i Sava Valley. Awa le mea moni lama. E matua i ofo le atunu. Wha awhiwhia na tupu le mea whapene. Iwa levana na vavalo le te malo tui. O tui le epa. Vavalo. E whaase furu, le whaase furu lima, pe whaase furu lua, pe whaase furu ono fo i te ngata toi fo i mai o le chapipi. Ai, ale mena tupu. Oh my goodness. O le wha mawalunga sa o i ai. Na lato lo le leile sasi o le lato ngai oi. Ea lava na punou le fionga le tumaitai. Pa le mia ma le fionga le te fono. O o ma pepelo e lau ma i ai. Ngā hoi pepelo. Whaio. Ai le ai. Na le fionga le tumaitai pa le mia le wa vene. Ia ma le to wha pitoa lea. Wha whewhea. Eni tangata se toa wha. O na wha to i lalo. Se whainga malo o wha se furu tau sanga. Le maa o na porokiki. Wha a pewhea. Na o lea tua o la silasila. Mi milo a toa i lea nganga ma la ngona o tangata Samoa uma. Ma le to o telo i lato. Na lato whaia le whai ungo tu lepa. Le ai manisi o minsta si nia ali chapipi le isi to tele le toi fo mai. To tele le toi fo mai. Ia na oile o la utala wasa utala noa lava mau faso atu le tele o te misa tala noa fo mo le fionga i halauli sunga lauli al mari toa olofiti va ai le fau Harry le fionga to mai tai palmia se tasi le nei o matanga wenga te lea le malo e te tau na matua i au talu uma i lunga. A mata mai lava i le whaatumutumunga le lewa sola. Wasola. A sola tu i, vai le me fai le tua.
Tu sai e sola tu I manatu e sawai e lua tu I o whateltali le toto I mangu I o le whamsinonga. Le la wālua I o I mawase tongi. O tau sila me whai tu wha sa ngā I le tu e wha ngā ioi ume le tu o me nei. Ina ia iai se mea tā ua e tupu mai ai. Le la ua tupu mai ai. Ua I loa tu nei. Mātangi ai. Le te le o mea sa sori tu la fono. Whai e le ini wha vai. Ma whaia I lo lātou māramalama ma lo lātou mālosi anga. Sa manatu e le toe wawaia. Ma le toe ma whai o na wha vai vaia. E se sia mālosi anga. It will be a continuity of the power, political analysis of power. But what? What now? Me lale na, po o matala e fie fai. Ua matua I... Dele lopo la se si karkango e feseu kan. Wa makua I maua le fiva tai foi. Hoti uma por kiki leanga. Hoti uma tau mawhainga leanga. Wa matua le loa. Po le lava la ni tala e lau o ia sa whapito lau ia fia me. Ole mea maasiasi. E lau ia lauli. Tasi ia lauli. Ai eifi umai. O mai le masalu salonga. Mara le malusi anga. O ta ngata e to fia. Ai whaasanga tau le nei ta ngata e to tas. You know, if you really, the 9th of April brings back so many memories, some good memories, some wild memories, some bad memories, and hoping that we will never go this way again. Sila ne iai. Tai au le nei. Ele I umai fona walau le palota, ua tula'i le tamaitai o fi me, ua le aise palota lona I tu malo. E o tu le fiafi ua manu malo mai ia lauli, ua lua sui. Ele I o tu le tau le ono ae feo soi mai, ua se fulu sui o savai. O I tu malo savai, manu malo mai ele fast. Tai fo le tu lae valu le poa le itaina se fulma le lua, ae oso atu ua lima sui o upolu, faa o popo iai. Ale fasta, so le kawewhe. Ia, e te ala I titi I foloa. Ma lea fo, ma le sfulu ma le lua. Ia lea, ua lua sfulu lima, le lua sfulu ma le fa. Lusu lima, lusu ma le fa. Ia se va aila ia. Ia no olola, ia le o fa tali po fea i le sui. Muli. Ne fionga I atuala, le fionga le saoli I atuala. Te vanga Iosefo Bonifacio. Na maua le tala manu ane o le alu tuala I oile. I le vaenga le fast. Ia, longo lo male au le malo. O le ua ato le whainu mero. O luas fulu ono le luas fulu. Talo le fono e tau na fono I le aso luas fulu mal whao me. E ato le ele fast fulu lima aso ia talo na malo lo me le whainga palo. Ta ai wha pipi ia tua I le po. Male sui fa o popo tas ne ana tai luas fulu ono ai no male ia osolo mal fa msnong I le ao ale na o le tai ao la sa au mai le fa unga asunga fua e te tau o na fono e o atu le asunga fua ua toi sui le male lenga o tau sila ia ai au mai e le unga le fa msnonga le ai e le mawhai e le fionga le malo o na toi tau fia Tato wo e whao ngā, lana sao noanga mua, le malelenga mua. Alu atu le si unga, e te tau na fitu aso. Tau au whai le paramene, a lea ua whai le tautonga, ua umana whai le tautonga. Ta fi le matau, tia nao no utoi wha pula o nāmea, la ngai a tō lava I le aso iwa o a perila. Tusala, o le whato a valu manai masina, talu o nalo ia le whainga malo lea. Mo tūlai mai nei. Okay. Ia o tau sila le matau tia la le mea lea.
Lea la o sa no le fionga le minister. Fawalo, Fao, Jeffrey Harry Schuster, the Honourable Minister of General Elections and the Office of the Commissioner of the Electoral Commission's Office. Ole a maktua I au talu ato lunga le mele nei maalu le su enga whaatapito o te ngata uma ma la tu tiute ma mea sa whai tonu I. O I sa ngalue ai sa tani ma le afi. Ioe. E whaaleanga ma fau te ngata ni sui le tulafono lea taimi sui so se taimi e mana sui. Sui ne ia ina ia talawhenga I ma talawhenga so that is in line with what HRPP wants ma le mea o le toina. Wa fiu wa sui alo I o le whaamsinonga na fastna le o le whaamsinonga se au mai ave ese no fo e lua o le si toio mai ia le ala le mea nei ui ai nei u lava na whao ngā ina loa ele whaamsinonga le tautonga le sa whai e mo ina au mai e soli tula fono a o ia whai le whai unga e toi whai lava le whaamsinonga pili a wā o le unga le nā lena iai mana toa whai le mea le nā sa au whai tau ina a toa tua rau pepa kia lus furuongo o le nai unga ia manino le leima malam ia la wa pepese pongi sai la vole to tele ia wa palepe le fa vai o malepe le amon not even shame on you o to sila ia nale nala eu to sila ia le malo le na o tu talo fai le tunu talo fai se manu toi titi lava tato tofu le lo ile toi le ngata te ana le oso fa lava le amoa ile fionga ile sunga la uli al mali to mo le fionga le safa pito te lenga ya olo fa perfo ile fionga fa buina su yalo wayne fong au tala no atu le fionga le minster ai foi mai fa moi le mata upule winga le so ino lana matanga wenga tasi le matanga wenga la o matua ya nga I le so enga mai le mana o le minster toi fa la velave Ministry of Public Works and Infrastructure tanga wenga o nga wenga te tele le malo au wala maisi atina et tele Dea lo avea nei le minster. Sa ili whaatapito o ma I la tau sa iai, amata mai I le sa whaururu e matanga luenga, le sa pule lango, o li lo ia sa la tau whautua ina matanga luenga, e o lava I tangata whainga luenga te totasi, mo la tau tiute. Tupe, masini, computer, e matua I ofu, o le lipoti ai, o le lipoti le su tu sili le malo. Le fionga le ngaftasi a fui mono o sunga le papali tele. A fele. O le uso matua le na. O le sunga pali tele lea a taima le langi lea a fele le masani no e whaafonga mai o whaatala no I natu. O tau se sila lai mea matautia le na leo sau sao a mai le su e tu sili le malo. Su e le mea lea, ne lava mai loia le toa wha olo e tau lana fionga le minster, Savea. O te musu e toi whala velave le sairi linga lo whainei e lau matanga aluenga. Ai se iei se taimi. Sema se tai au, tātala noi, au te le fia whala velave, ne iai ni a fianga e tūlai mai. O whatu au te wha alo I lau fionga ma lau whaiunga. Ia le nau tātia I whapena. Ia le mta upulena. A o I la le matanga luenga lea o le komisina o whainga palota.
o tau whaafonga iai, o I lātou sa masani o no mai e whai ma komiti whaapitoa e whautua ina le malo ma le komisi pea oma se whai ngā palota. A o ani tu la whono e tau na toi teu, ma se li poti au mai. Ole au la wasa o ma lena whai ina I lea fo I le whai ngā palota. Ioi. E o mai a lātou e tau, mai a lātou mea se ma lātou sori tu la whono, ma lātou wanga sala, sa sori e tu la whono. I le teimi o le whainga palota nā lai o na pā ui whaamsinonga. E o mai whautua, e o mai la ka ngaka. Ngā sala I le mele, o mai koe whaukua le mele. O winga uma nā o le mea. Ina ia ma whai o na whai ni tonu e whaasao ai lava ta ngata ia ma sui o le chapipi. Whetosia ingoa o tua oi. Tosi le tua oi le mea ina I awane ia maua. Lai lo le le, stasi o I tu malo le nā. O tu malo tele le o faleta. Nga wa ana whapea nei e le vai lua ina le tu malo le na. Ai tau wā mai le fionga le ingoa matua ia ale. Vena ina I nga iwa I tele pe o na masani ai. E le ai se mea se e mawai e malo tasi ale sui o toa mua ina. Ale. Ia po se ulu foi. Tala sao le mele na. A o faitos to singo tua oi nei, na ia whaasao wina lava, I la tau o lo o iai tonu mtanga luenga. Tosi o tua I le mātou I tu malo, wa whāwai maunga. Whānga ngai fo maunga. Toru ngai fo maunga. O tai fia I tu malo. Nea nala vea I lola amba, masare aula. Mesi atoa. Mesi atoa sale aula. Walaki. O le manu malo mai o le fionga le saori I atuala. I le tu malo o samla ulu mpata mea. Ne o fai tau o tuai. A le mea moni ala tau sa ta tau o na iei le tua. Sa ta tau pea o na iei le sui o sale. Oh my goodness. I'm so glad. O tau sila la. Wale toe au mai na tangata na whaia ina le palota la tau te whautua ina. Au mai nisi tangata I tu atu. A leo whaalongo tu nei. E tau la mua mai le swafa o le fionga. Le sa vea maurua I whailau tusi o le whono a Samoa. Ina ua tūto tasi I le afe I wasa lau bonus fumalua. Okay. Si sau steimi na mai leo le lisi le na e whaitau atu. Ia suafo I la tau o le a latu o mai le lipoti ma whaisa latu suenga. A tonu fo I. O le a whaata oto mai ei loa ma le tu la whano leo le se 4%. Whaata oto mai lo I ma le tu la whano le na le se 4%. Talo whai. The 9th of April 2021 to the 9th of April 2022. 1 year today of some wonderful memories. The Big Bang election. The Big Bang election. Ele toe mawhai ona toe ngalo I a Samoa atoa. Ile lalo langi atoa ma Samoa lava la tui. Le mawhai na toe ngalo. Ta whewhe ile atua maana wa venga ma tautia na whai. Ia, le la alu atu lesi 5 tausanga. Mautali tonu fo, e o atu lesi 5 tausanga. O amata na masani le atunuu. I whainga whaavai ale malo fau, o ana whainga whaavai fau. Ia, ma whapena fo ina peitia le sālea. Ina ua maana ma lama tangata. Nena, ona na fiua ia le pepese. Ai, o loo whaatauta ia pēr ma le anga le leio le tua. Le sao Samoa. O se mea matautia le whainga panota. E pei ona alo tu il tātua tunuu. Ila so mua o Aperila. O le tausanga na se mawai atu nei. Leo la komisi whapitoa, le atoi autalaina, e le tula whono whainga panota, ia mawhainga sa
whaalango ai, ina ia whaasauina, ia sui o le HRPP, o le tutosia ino tua oi marasuia o tua oi, ma i tu malo whaalala whanga, i tu malo panota. Ia le na, o se mea matautia le na o iai. Ia, o wawai atu i le tūlanga o lo o tāwhio fia ai, o lo whaia lava ngā ruenga, lala nā lea e pe ona sau no fo le fionga le tumai tai parimia. Ia o tau ona sai, ma o tau wha pale pale, o tonu e au mai e lau malo, ma le whainga malo, ma le kapeneta, ma le matanga ruenga le suifu malo loina, ma wha lave tu wha fosei. O lo o whitutu na i lava i lea taimi ma lea taimi. E tala whea ngai ma le mana onga, a wai le mwhai ona mtua i loka whasolo a toa, wal pel, mea ngā refa biskanga, loka whasolo a kole mea, au re toi whelai, au ngi koe kālangi whale loa, au lava. Au ngi koe whai ngāru, ngan tangata, le ai. O le tō whā le malo, o le tō whā poto. Ioe, whā ngā ioi pēa pisi nisi ma company, ai iai le limitation o taimi e wha tino ai. Au ana i tau fio fia o tātou tangata, i se tūlanga, a wā o le popolenga, pēa no whai atu. Mental disorder and illness, it is a serious matter. Ioe, leanga ulu o tangata, i le feita, e oso sunu fale, e o faleanga le mea, fasi le fine, fasi le tōlua, fasi le koe mukamaki. Family violence is one problem, a very, very serious problem too. Ioe, me lana e tūlai mai, i le tā fiofio tangata, o sui e o lātou langona. Leanga ua whaafale puipuina i lātou i te tonu o lātou mawhauwhau. There is no prison that will withstand the test of time like your own mind and be locked inside your own mind mentally. And you cannot escape that prison. It's a serious issue. And the government is considering that. Mental health issues, family violence. O tau sila sila la ia i neo loo, le tō whāle mā lolo whai nei, a o loo tala le awa noa. O e whai ngā ruenga. Ai tau wawe mai le whale. Wha ngā ioi, mau pēr nai utou tong. Te tala whale o loa, mau atu pēr pisinis. Te tala de market, mau le taimi o e whaatau ai. A o le tātou atonu, e leo sus tai tangata. Ai sea. Nanga lai whautua i his tangata leanga. Te o ki o kumu le mele, o le mele. They politicized COVID-19 and the restrictions of COVID. The restrictions of movement and moving about. The mobility of our people is restricted. It causes concern in terms of mental capacity, mental illness. Nela le nā e whai atu. Se ono sai. Lo iai le tō whare malo. Lo whanga ioi pisinisi manuva tuai ma taimi whai ngā ruenga o tangata. Te tala nai o tātou maketi mo tūlanga o meo o iei tangata. Ina ia maua le loto file mu. Awane popole o tai ao loka. And it builds up. Ea pēr mari e mai ari. E whiu e whakongonga kore au risi au vale le ae le mawhai e la vasuli. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Hey! Oh!
whaafonga pēle tautua mo oile se ufonga o Samoa le radio Samoa so lima I vatolu a moi o kilani ma Savea pe style nei fo I awa uli o le aso tona ina ua toe 5 minute o na tale o le tūlae lua e whaafitai o le ua mafuta mai e le sunga ia mani whai mafonga tau moli o le li pule o le tātou a whalata wale mese lau whainga alwenga ale Car for You I nai Manrewa. Whatalo whatua I lau sunga mani o lolo fwoi ma vasa ngā tātou te le toe maua se whesota inga aiwa ma kwa I pisi e le saingingo konkalaki o ta'avale o sao lea Ioi, sao le Savea, sao le whai fwoi si lewa pe whaafonga tātou o tino ia o lea lava e maua si ola fwoi e ue kako whaama ia. Ia o lea whaftai lea tua o lea fwoi e. Ia whaatalo whatu ma leanga whaadora Savea lau fionga ia mese tapu aingo se tātou o tino nevango res. Malo whaafitai mo le teimi wa whaavanoa mai. Ia, talu mai le dawa I tau tātele I toi talanoa ma whaasoa. O las tūlanga I lau vava ai I le progress po o le anga I luma o le tātou whaleta wale le Car for You. O le a mese fo o le fianga o tātou tangata I le wha mai ma pisi nisi le rewa I tau mani. Ia, whaafitai Savea, ia Pea fo ina sa oi lau saulonga fo I tūlanga o le wha mai ma tūlanga fo penar kako tātou kapani nei. Ia ai le mawhai lava na tu waile malanga mai pea o le marura tunu e whai sipisi o le tātou au nanga. Kaum pea atu e nisi I whare tā vale ma nisi fo au nanga. Ia ai le tusa ma le pisi le tātou whare tā vale. Ona e whai ngō fie ona whai nei lau apalai. Le ngata e whai ngō fie ona maua mai ma le tali. Ia to e tau ngō fie tātou tā vale. A ole au le leifo I o tā vale sa vei nei tātou au nanga. Ia, ia e ui ia la foi lana ia suinga foi o finance matulanga fa pena ale tātou malo ia ai au wala fai ngofie o le o fa matu mai foi ia o fai ngofie foi ona apalai lau ta vale tu sa lava po fa le tonu lo suafa ar ka foi ua ia le malo lo fai ngota vale kina ia ma fai ona fa amalia ina le fina ngalo tātou tu se malo fa tai o te tuatali tonu lava I le tulanga la o ia I le au langa ma le tautua. Ai ma se fo I la I le sauranga le lipule le si vai tau. O lea ele ngata le whaatauina o le ta'avale. Ai ni mana onga whaapitoa e te mana o e teu whaamana I le siri atu a o le avesea le ta'avale ma le lotoa e mawhai o le whaatino o le company o le sa o lea Ia, sa o le sa vesa mnonga sa ilo iai fo inisi o tātou whare ta'avale. Ia o nei e fai le tūlanga na ai na e fai au mea kuio se fai ona whavipi tinti lau ta vale ia pore a lava tu ia musika ia matulanga uma whapena e mawhai le tātou au nanga ia ona te uta vale pe ia ona malanga mai nei masisile lungo tātou website ma le tātou Facebook page o lo ia umato bata ngo fio ta vale ia wa sisile I lo pa o matulanga mo whapena ia o whainga lava nai mwhai mana o iele customer ia ona whai fo ilia tātou au nang. Malo whaftai tali mana o wai e se ale ta vale I a fo le te me aveva fo a o isi fo ia mana o lava I se mea wha o popo fo ilia something special added to the car and o le character o ta vale ele ngata na o ta vale o se ta vale o le te tiru ma mo ilo fie ile na fo o la tulanga o ia o fa faingo fie pe nisi o finance companies o auto nga lu fatas ia o le tulanga na pe ona tuina tu fo mo Savea ia swing o tu la fono ma tulanga fa finance ma tulanga tātou malo nei New Zealand ia a o le ua mafai ona to e fa matu mai nisi o vai ngol finance ina ia fa ai faingo fie ai ia mo ila to ie fa le tonu suafa wole ia masisi anga yo ingen fai ona wo fa le tonu a nei le ka fo you ia ma turanga o le wo ia te masalo sa via pe to sfuru customer ni tatu o lo to ia o le wo mo mala tu ta le so ona fa ngofie tu ta ngofie fu ta vale ka fo you malo o le mesidi la na wa sa no mai lo ia tanga to lo sai nia ma fa tumu ia la tu kon kalate ala au avatua ia to ele avanoa e te alu e fa tino le mel na ai au mai la ta telefoni mo le ta tu atu si fa bolbole mani ia fa stai sa via numero ma sani la vol ta tu pa ta vale mo fa fonga anga si ta tu no over te lau
lua fitu faiva ono valu ia apolo ua fio mai nei le tātou lotoa le tolu se lau Great South Road i nei Manarewa ma ua tonu e a tātou au nanga Savea me lesi vaenga o misi sau whamtalanga ia a vatu lau tāwale ia ua umafunga tu e malpingsingi ia le nā ua matua atoa uma au nanga i nei le tātou au nanga ia ae whaastaitele la mo matua manoa nu te le ina fo ife au mga luenga le ia sol tatu o tunu ia male alo atu tae o sa pati ma wo so kina ngalo Savea i la fionga ia ai ola le nei fo i au nanga fata wa ia so ia mo nei time Savea tai ban ia lava fo i ngal vengo toi fa so ia lo fatu mo lo fionga ia fa so ia le da le so ya money au fo ngal venga le car for you it's a bow le tuatusi tonsela Great South Road in Manarewa ale o le dāwara au le telefoni e leise tongi o Valusalau, lua fitu, wha iwa ono valu. O Valusalau, lua fitu, wha iwa ono valu. Whamaia so a tongi sione loto mau. Yes, Savea, I will certainly remember this day, this year, last year. I cannot forget the history of Samoa. We'll remember this forever. Talo whai. Io awa o le talsa o le na e le mawhau na whaangaluina i tātou le ala sa tātou asa mai ai ia ma o ngā sami mafutia e tele o tuana i atu ia o taimi o whewhuli tua inga o le taimi o le tau ai maa o le tele o mea sa tula i mai ia o tau sila fola i le company le netvo mana tua le lei o le tui keipo, ma le Samoa keipo. Le ana whaatula i le malo, le se lau miliona. Samoa keipo na, le ilisiona vaenga o le waia ina le na, o le keipo le na e sa wele tātou malo sile of sota inga, telecommunication, le whana whaengo le no le to ino le tui keipo. Ma le Samoa keipo. Aia, tā ngofi le malo, se lau miliona sa whaatino ai le whainga o le melena, ina ia vave whesota inga. Ai nofo le malo, matu atu i le vaenga o le Digicel, whatasi ai ma le Vodafone. A wafu ua whaatau e se atu le malo, ia le mesa i le tātou sa motel i le avaitau. Ai sa te tau na tau fiofi ma mau pea i lima o le malo. Nea la, wa pule ai nei ia le Digicel ma le Vodafone i le keipo le na. Ia, ma mea wha teknolosi le na, ma mea whesota inga, wa vave wha nei o na po le interneti ma le wifi. Ma ule ai loa se vaenga o se malo si anga o le malo, e tau fiofi ma mau ai mea nei. Ai watu le company mai fafo e pule e tama whanau o Samoa, mangalua ina e tama whanau o Samoa le netvo. Le no ai i le whatutu satelite ma whaola le wifi wale interneti, ia onga uma i sa la whai, ma ola le lei. Ia e whamai lau le onga mua i patamea na mua ola whamai ngam kua whai ngā siwa pakamea. Ala mena tupu. Na tā ofi e tuila epa, malana minsta ia afa masanga Rico tupai. E mumusu, nanga ole poloketi o leo o ta iala tuai ma whaatau tai atu. Ele vaenga whaau whai o le fast o le sa ili so lantu o wala e fina wai le whainga palota. O tau sila iai. Poloka, what now? O le teimi tonu le nei ua mana o mi ai. Le interneti, le wifi, ma na ia mawhai le technology o na whai atua onga le Zoom online. Ata maite wā o le otoe te talaina ni au. Aia, na motu mai ai le teimi le nai le iai se mea le malo o toi whai. A o lātou le whaonga ina. Le awa no le i sa whai fua ai e tama whanau o Samoa me le lātou company o le netvo. Communication. Netvo telecommunication network. Ia lele la. Lele la o mai mo mata le tunu.
ai whaamanuia ane le whaatuatua i le atua Samoa i le company le nei alo matama whanau le atunuu e o e whaile ngā ruenga. Kon kalate le nale, whaamone o nei lava toi whai ina ia vave, ona toi whaapipi i satelite fast fulmuru tupu i lunga o whale aonga ale atunuu. Se yo tau sila i le polo kiki ele lea mata ngā le aina. O tau sila le, wa malama lama le atunu. O tau fiu e lau pe pelo lauli, lau king pelo lau lea aya, nga le sau ama ko wifi e. Nga le kou feoki e lewa i ngambia. O mi milo le tua le nganga o tangata. Talo whaia oi e atua i eisi la tama. Wa tuli whape la pein tangata. Tātitia i leala i leini o lātua, ngā leini o lātua ainga. A o seisi fo i a o seisi. Mea le nai le i loa e tuila, e pa mau tau ia. Tau te le i loa, wā venga e whaia le tua, mi milo ai o nganga o tangata, ina i alofa ngia le uanga le anga ina. Yeah, man. Ngalo ia te o tau, God works in mysterious ways. E ma whaia le atua na wha vai le ngona o le tangata loto maa. Wha sau sili. Wha mawa lunga. Io e fau le anga alu alua. Tale. E lofa le atua ia Samoa. Na ia whau ai fo i le waa lea. E fo lau ai Samoa. Sei manu sei toi titi lava. Ki lava kale longo kaku kele i. Dala fola nana leo no fina watu le siva i te milea. Male vaso e lante nei il matal nang mal sungal pali tele. Le fast food ma le lima aso io lo malolo. Ima fata tali le fono e usu. O lo i ai i le vaenga lima sfur ma le lua. O le fa vae o Samoa. Wata tau, ai sa tala fea ngai le nava i tau. Ono sfur tau sanga watona yatu. 60 years ago. And it has to be revisited. Because maybe perhaps it was relevant. Perhaps it was relevant. And we don't know why. We have to, to relook at it and see why it was put there for 45 days, almost a month and a half. Totiti lava. Valu vayasu. And within that period of time, the length and that period could have caused some other major issues. E te lele te mi o toi mafau leanga i stangata, toi whawhau o turisi meleanga, koi whawhau o morisi meleanga, lunga risi meleanga. Manu le maura te mi lea, whasu limi asu. Ma toso tuai lava. E le whainga malo toso le sa ia le tūmaku. Se i tau mawhai e sa ilini a wala, e tau fō ai ma whaatu tumu pūa ngao i le na ole ave whao ngā whanga le walanga i fo lunga i mea e la amatana susui o whalonga tune i le saunoanga le sunga lauli o le a whaata oto whainga wha vai i le ngata i whainga wha vai ale malo ma le kapineta ai wha pena fo i whainga wha vai ma tū la whono wha tonu fo lauai le tū la whono au tū i to tonu so sa matanga luenga. Every ministry will be investigated and re-looked at policies as well as principal acts as well as provision acts. Policy, provisions, and regulations. And they're all mana le au talu ne lunga. Ina e o whaatasi le tula fono au tū. Whaatasi e ma tula fono teu ia. E whaatonu ai le whaatino ino ngā ruenga. Awana mele o mai tauina nei. Oka ne tula fono au tū. O iai. Ai pule al tangata i landa tula fono whaatonu. I lona lava malosi anga. Malana lava pule. That's exactly what has happened for a very, very long time. Le whainga malolente atu.
Bore me e loel to ina. Nai pule o kou. Nara foi la le dai le whaafinga tātele I tangata o le malo. Tangata whainga ruenga. Leo mai o se whainga malo fau mani la tō fo I mawhau whaunga fau ni whainga whaavai fau. E le mawhai o na la tō ngā rurue. Wa masani ala tō this is the way they mix and deal and roll with things. And it's a very bad habit to break. It's a hard habit to break. Whainga tā o na suia a winga ma mionga ma whainga wa avea ori whainga autu whaavai ia o le mawhaina o ese mai ai. Ia lele. Awhetai le tō whāle lei le malo o le ua whailo mai. Mea ia na tūlai mai nei. Mai o le a ngā I eisu suenga. E tau whaatonu tonu ma wha sa o ai. Le tele le mea patu patu o mea pi o pa ia le nā. And see, who gets the last laugh out of this? Pole kusi. Aua. Whamai ara kusi. Aua. E te manao. I le ava. A le lua te tua oi. Ia wala. O te ata ata. I le tanya le tama. E avane le ula fa fo I le mama. Ai te le isa upogisa. Na e faolo uto alua. Malua vava. Au susu o si matama. O esa e ade tusi. Ila mama futanga. A omoi le market la ukoloka. Le nala ua etagi. Wasi se matala anga. Tele olona lima. Oe ole nu merafa. Ai fa tai ile atua ua. Asaina o ia no ainga a ulomba isole o le fiva romantica wa ifa abi ibi le momo o atu o teneti au etemi mita sipea ale ave pasi le ave tu sileanga. And now I ain't no winner. No people. Lomana ona oisia upenina. Le nawa bilila nata. Ingata lava olefa ava. Olefa fini. Waleva ile ulanga. I found time. Ile atua ua. I say see, and if I so alua, oh honey, they are a level in my. Wana malaya etilu feto ai. Malolo watini po, lo na wile fa aono, ole master. Sabali fie bolo. I found time. Ile atua ua.
te lua atunga. Pui nei loi la to e sili ona e alofa i ai. Ina ia wha wau pea ona ore le sofuanga ua masani ai. Ono le whatupula i o le numero tangata ua fie le siamo le oma koloni. O le taimina lei nei e whai ai tui pui o lau whana ua onga. Ia saunga le mu mai ai le COVID se furuiva. E le tau mate le fesiringi ai nei mātua o le vaila au mo tui pui. Ai o le a fo isono tā ua mo tātou a inga. E mawhai ona mātou tu ina atu tale o fesili o winga le tui pui. Pesota i maile o valu se lau, lua valu, lua iwa lua ono. Ma whaatu ai mai ai sau tālu sanga. Mo se isi o lau whainga luenga tala noa ma oe ma lou a inga.
Olo e whaafonga le tautua ma oela si o whango Samoa, le radio Samoa, lima iwa tolu, a mo I au ki lani nei. Ia, ma Savea pestai le nei fo ia o auli o le astonai. Ia, ma le whamoe moe o lo o manuia oe, ia, ma lo ainga, ai mai se fo I o ngā ruenga, ia, sa fita I tunga iai. Le ngata le vai aso o tuna ia tu au le aso o tu tona I ngā ruenga mo le whai unga, le nei vai aso. Ta pena I foi mo le sapati ia tai au. O leo ua whaatasi mai ia le tua whine, ia po le whine tua fo ia maina vai. O le sui le nao le radio Samoa ia pia. Ia awa fo I le whaalau te leina o nisi o mata au pu sa talanoina, ma whaasoa ia I manisi o le au whainga ruenga I le vai aso na sei ma vai atu nei. O le anganga fifia la le na. Ia whaia o masui o le hatunu ma le pulenga fo I ma le au whainga ruenga. Whaatalo whaatu ai I lau fionga le whaletua maina, a lole soi fumanuia, whaafutai fo I le mafuta mai, ia ma le whaauawina peo le au unanga ma le tautua, ina ia whaamatala tala fo I ma whaapula pula te isi, ia ma te tala, ia whaalau tele, ia le tele o mata aupu sa tala noina le vai asuna se I ma vai atu. Nei, ma lole soi fumanuia. Alo le saifua Savea papena fo ile mai mo fafonga mai al tata o tunu fa taro fa tu le ni fo ba nga le sto nai ia o tata o le mai le lo fa male nga le le tua ia ile ngata o le fo ye ba ia suloltino ia o lo solo man mi la fo ia le saifua man mi pe o la o fionga Savea lo tu mai fo ile ni fo tai me la oli ia awalo tata o tunu ia malolato sila fio me lo tupu la langi le ngata le o se tata o tunu I Samoa nei ia pa pe fo la tele se tata o tunu e tono almanat ia o lo la ngata sia tata o tau singa lo fa tata o tapa o sili langi ma lo fa tai le fa so fo ia lo fio me fa tua ai mai se le moriato le nga fa tai awai ui na le tele o le lave tu o le tulangolo ia ile ma o le fa mai ma le oso ma walunga o fainu mero tangata lo a fia ai o a mai la o fionga le faltua ma le no falo ia ma lo wali I ma le lau tele o lo tō ainga ia inisi o a fia a o le lei mea uma ma le tāpenanga ina ia mwhai ona tali atu I le mai o le fa mai ia maina ia o lo o solonga manuia lava mea uma ia lo fa male anga le o le tua o le tai au nei o a umal whanau ai pe o le lava whainga wenga tama o le ainga yo o mai ai le so na mata mai lava le asa sulfitu o mati ia ua whapenau na tōla wapi ai leo whaatasi uma ona o le tūlanga lava I le puipuinga e mai se ai ia lo la tau fwoi tiu te I le kādo o le tātou atamai tai pāle mia ia o nei lan tai ia lena longo ina mai ia o le wa test positive ia si o to lua ia wa fa no fo estea ile time nei ia no fo anga fo wa sa nia ele mtanga renga o leo e fa no fo estea ile o leo a wa umale fa na umale a inga I fa sto uta alwa tuanga I fa le la tai Savea ia manuia mea uma ile lo fa male anga leo le tua ma lo fa tai ta o tele fa tai le tua ia o te lo foi te lo to tele awa o leo o fato a o lo nei o lo wali o se tasi leo o guard fa pitoa ma le leo fa pitoa ale fionga le mai tai pandemia ia tatile tio fo ia wa tele me fio ia le mai tai fa pena fo ona muri tai ia mo le puipuinga o sang le mo le fionga ia le mai tai pandemia ia lo wali ia ma se si fo o lo lato o lua o lo no winga e fea I loa I lava matangata mamai whaatasi matangata le mamai I lea taimi ma lea taimi ma lea taimi I ona ole vairusi e halu ma pasi le ea ia talo si I le lofa maleanga le leo le tua ina ia ma ve fo ona toe fo si o le malosi ia e te le o popole ai o manuia o a fo I le atua tu vale isi si le mea lea sa o maina ia se vanga na tangata wale fatu tu ile tua ia na le to alo le ai a tilo foi ia silsila malta ta watu no ultimini ia ile olo sangale mu lava ia mato fi mali pelta to no wale stulanga fa polina ila to mai mwanga me se foi ta po inga se ta to no o a foi ni tala le atu ile ia
ia o e whapena lava le wingo mea e wheo lolo fo ngā kala e whaalea lea ku ngā i kala fo le whaalea lea solo fo i ia e so se mea lava tātou te iai ia mea whapea i te mi uma lava e langona lava le mawhanawhana o le atua so se teimi lava ma tātou wha moi le nei fo i wha mai ia e le ai mani a unga fo ia o va ai le to tele o niso tangata o loa a fia nei Savea se i vanga na lava se va inga to titi o nolo o iaina i o lato ngase tu mau fo ia peo ina ia mai lato te tasi ia tui ia o tu langa na le mafu ai ona peo tinga ina te isi atu le wha mai talo fai mai maupe ana o lata atu o se manua mo moli atu se vai o le ola le vai o le ano ma le sama i lo wali a wa le vai le nei alo matu ainga o lea o tele ina tau ma fai le to o tele o le tunu afe mafe tangata i nei se manua fo o fai se inu manga le fionga iana nai na o sulu le vai aso atoa le nei e su e lau vai le na ina ua whapena ona vili mai lo mato ainga e Australia o te su e le vai le na ia sa o wal fa sulu kai minge ia la le ma wa masalo pe o kula songa fo ma wa le ia la vai na ia e te toi mau la vai mo ta e toi mau la vai mo ta io e a vai fa sanga i tonu lava le melo ia ia mua avasa le si o uso le na le fale pa u ta vale na o tu mai ngata e fa sanga i tonu lava ia ma le tongo asa io le fale o lo le sunga ia papu ia o le taua la o le tātala noanga fo i lea so. Ona o leo i lo neo lo wha ano fo sea fo i ali imta mai ta i leo leo. Ai e iai whainu mera o le lau mai. Ea e pei tau wha popole loto fo i leo no o le si i mawalunga. I le toru afe mana tupu. Ai lau mai e le sui o le Radio Samoa. Tasi le afe, tasi se lau, fast full ma le tolu tangata sa afia, ai ua toi faa fo isia lo lato malosi, o le whainu mera sili nao na ta ua ia tea ua a maina, se isa noa iai, i le toi faa fo isia o le malosi o le toa tele over le afe tangata. ia e moni le whamatalanga lea Savea e mo ia tala ia o lo mai o peo whainu mera lava ia o lo tu ina mai le tatamtanga renga o sei fo malolo ina ia whapea po le komiti o whalablawe tu whafo sei i la lātou fo i tu o le wha mau ia ma le mautinoa ia o tangata ia wa fia ina ia whapea naona whaitawina e le ngata le tātou fo ia tunu a wha maunga a le World Health Organization le alo tāpā mo le maua o wha maunga le lanolangi. Ia, e peila se tala fia le tūlanga lea. Po le alawa le te leo le whainu mera lo titilo iei. Iai lo le tūlanga leo i lātou e recover mai le wha mai. Lea e tilia i le afa o le numera i lātou a fia. Ia, o le tūlanga sili leo na tāua. Na o tala noa inisi o tangata sa a fia mua. I le telefoni. Ia o i lātou ia peo nisi o malo le malo. Wa lewa sili ali tol se lau ia i lātou na afia. Ia, o lātou tala. E lua tolu pe wha asu. Ia, e toi fo i mai la ia lea wa test akua wa tele ina negative. Wa test la wa toi fai mulmuli wa negative. E ia la le tūlanga fo i lele o lo wha pe mai nisi o i lātou. Ia i lātou e au noa ma se afianga fo i lele po se tūlanga fo i lele e whaalongolongo ai ia unga o le wha mai. Ai pau ale me leilo ai, ona o le test, ua positive. E peila le tūlanga fia ma wha fia ina, ia o isi la e le ingi aunga. Ia la ngofa le leia le isolation na le uma le tolu o asa ua whai atu ua negative a test. Ia nta fo ilo le whainga luenga. Pe whapena fo lana matau a inga neili tae au. E le ai ma se, o lana tala na o le whaafulu a fo le masandi. Io le e mawai ai ole se upo ai ini afianga fo i e le ini afianga e fa pena fo le tulanga le mai ta watu inu mera ia Savea e moni e fa pole ai ni so tangata ele o malama ma faita atoa ai atitilo fo i fa soa ni so ila tona afia ia i lava le fa moe so se mea tato te mafatia e tato te patau la i le fa moe e tato te toi e fa malolo ina i tato ia matoi fo i mai le tato i ngā luenga masani ai e pei ona ia le tato watunu malo fa tai
ta ua tele le whaamalo si au. Awa o le tō tele o nisi, nā o le tala noa lava, ia, lale ua whamai o le fia afe o le whamai o le mala o ia Samoa. A le whaamala matu le au vale ia. Whaamole mole e le ai e le na o Samoa o tupoe, o le whaamai o lo pipisi le lalo langi atoa. Ioe, a o lea tō tele amana, ia whai numera ia, o lea e te tau o na tātou tala noa iai. Positive news and information, and even numbers of those recovered. Afe mon tupu tangata ua whafuisia. Numera lana e tau na tātou tilo ma mata i tuina ma pāti patia. Ai le o le numera mawalunga. Fo le oso, i le fiwa whai ai o le whamai. Tātala noa i le si vaenga tā ua lea whamole maina. I le tō whapoto o lo iai le fo tātou au maila ma tā upura nei. Fai mai o le mautonu o le malo ma le whememea i o ana tonu sa fai. Ele o sanga tonu iai i o le whinangalo o le atunu. O le ala fo o le nai le ona lātou tau ai maa i le malo ma le tumaita i pāle mia ma le komiti o le New York. Ai le iloa, e whaalango lango i o le fionga i le tumaita i pāle mia le minsta ma le kapeneta. O le whai unga lava e au mai ma le whautuanga e au mai le New York, o i nā fo i e ta oto i e le whai unga a le kapeneta ma le pāremia. O le sa o le nā, a whapea fo i la e toi lua i tū la lava, nei e toi sauri si avia ai, wha mole mole wha lea ngai na le mea na, o lea la toi momono atu lesi, a tulou, lea la toi avatu lesi i whautuanga lea. A le whato a lua le toru i tū la talu nā lu lesi whasisilanga, o lona winga, e ta tau o nā mana, ia pea, e iai le mafu anga nā lai o le whai mea lea, Sa lei lava lau sa noanga Savea, o le tūlanga le nā le tātou atunu, ia e pei ona o le tūlanga foi lele o i lātou o le ta i mua le wha loa ina mai o le wha matalanga. Ia e pei lau wha salalaunga le fionga le tamaita i pālimia. Ia le pei e sawa i loa le wha matalanga foi lele o le whaitionga wha pea. Ia o te ofo foi au ia i le maa loa ma le kapeneta ma le pālimia. I le wa leo pei le mautonu la lātou wha ai unga ma lātou fufuanga. Ona o tātou. Ia pei on sila fia. O le ai fa sala lau mai le fionga i pale mia tu sa o mai suinga ia mai le polo inga i le polo inga ia pole lockdown ia pole level 3 o level 2 ia mai a o tua mai la o na fa matalanga ia e pe ona eta wolo ia committee nek to ai ia male matanga renga so i forma lolo ina ila to tonua nei lea o lo o vevesi nei tāwale taimi uma ia tātou te tapuni ai. O atu i le whale mai, o le tau mai o aiwa positive, a watu isolate, o aiwa yeini aunga, e whai tau le au whai, e tilo i le au whai o tangata o le ICU, e tilo i le au whai o tangata o le isolation, ia ona whausia mai eile i nao la lātou whautuanga i le kapeneta. Lea la iona tātou tilo, ia matou mai moa mai fo i ai. Ia i tūlanga i o le whaasalalawina mai e le fionga tamaita i pārimia. I le mai ai, o le tangatanga i o le kapeneta, i tūlanga umai e whautuanga ia, ma le talawhia ngai, ma le talawhia ngai, ia, mai lea taimi, o le alawa, o ise wharalo whapea mai, ia, whakoakawa ai ale se whainga malo o wha lima ongong i whaasisilanga, i oe, e pape nā le wha mai, sui mai lea lo sfulwhai tūla, i lea whaasfulwalu i tūla, sui mai lea fitu sfulu i tūla, pa solo ai lava. E te tau foi la, o na adjust i ai i tātou uma, e wha pēnā foi la, i ale tō wha le mā lo wha ata oto wha le le i ai i atūlanga o tonu whai, ina ia mawhai lava, o na tātou saunga le mū. Le ngata i le nā, a ia mawhai foi, a wane i saunga le mū, a wa ova saunga le mū kele, ma sai tia, i o na maua lo le foi lele. O so atu i le umukuka wale ise mea ai, o so atu i wale ise ia ona bevesi lo lea ma tutupu ma ia isi whawhitauli, o le tūlanga lina, ia tawana tala maa lia, ia i le tō wha, ale pa ia mana malwe, me se ai la tō whaitiu, ia ki ufu ka ia o kou le kou sanga whaitiu. Awar vele te whatu nei, ia, a maina. Fai mai, o lea la e loa tu nei, ai alu nei lunga le YouTube, ma bautou proklame o whaatanoanga ma tustala. Ta whewhe le
tele o taimi e sau noa ile te mai tai pale mia ma appear in your press conferences with journalists and broadcasters. Au le fai mai isi au vale mai isi au porkalame fai mai. Fea i ele pale mia o lo o lafi. Ele sau ilu mai se tala. Au le whaafisa ngai male au tusi tala i aso uma taimi uma tai fia tai lusful fai tu lama ma fio mai te mai tai pale mia. Sa lele lava la sa no nga Savea. Ya e tu langa foi lele. Fena ye fai tionga taimi tato misela. Ya wa o teilo a ila tau lo fai tio ma o lo foi. Ma tilo foi ma tanga i ai tato. Ya o lo fa por kiki ala issue le nei fa tau le COVID. Ai e sele lele. Ele fa pena fa pe o fena ye nei mau fai tionga taimi tato misela sa tato tilo ye. Ele piases or vainga le fai kiongi. Na fai nila ko fai kiong fa penga kay merka komisela. Ya le pe wa or COVID. Ya pe wa yo mo me fa na le wala la fo tu lo fa metalanga ya wala ba na fi fa sa fa full time on misela. Ale wa sa lo COVID. La fo tu lo el tato finga malo. Ya malili. Ele fa pe fo yo o ila toi o tu la mel finga malo. Ya opolo fesa uma mai perfect pele Savea ya ona la lele la fo eta mafai ile mafai ngata ina ia mafai lava ona tato lele saunga le mu ina wa mai tau male au te lenga atoa il fa mai male pepesi Samoa ui o alo ilunga le numera ya ta ilo aya ol tanga ta fi faitio ya le nala yo o aya no fo yem fa o popo nga ya te o ma tau nei le ngol mawina usta ile ya taimi wat tala ma taimi ya tapuni ai ya male ba le tato te ya le ai ya se fingata ole ol fatinonga se fingata o lo solo nga man bia foi lava me ai fa le lo nei ma se supermarket wa la ko ku mai wala ni me ai lungo faka le ai lai le leile supply ia ola to alta to malo ia tulanga umai nei mafai ia ona tali le mana o si tato tunu malo va te tele la mo le fa mo mbai no le fo I vaenga awa le te fa tu nei ele tai fa tu sa lia le to tolu tangata I wa mali liu nei ile koviti ile se lau mon tupu I la to o tamaiti ma tangata na whano soifua, ma whioti, ile whamai o le misela, ile taita inga tu le epa malei chapipi, ma la lato mea na whai le na waitau. La whawe whera na whatustusa, ia tu inga whainu mera whapene. Ma peo le langona na maino leo te fia tala noa tu I foi. Se marama lama ma whalongolongo I fua I luma fua I tua tala tangata ni o lo whai. O le si vaenga tā ua lava. Ile tō whālei le malo, ina ia awane I hatu le loto o le tangata. Tangata Samoa mo tātou tangata lo iei Samoa le temile nei le whamai. Awane I whaapopoleina. Awane I tūlai mai ai ia le mautonu, a ia whaata auto pea ia fuafuanga, ta vale pea ma whaatino ia whale o loa ma pisinisi, walta mau a inga manai tupe maua, iai ia le tūlanga o le whaatapulaa o ngā luenga mai tūlā whai ngā luenga ta tala whale o lo. Vai, o lono winga. O se tō whāle lei le malo ina ia awa le tūlai mai, mental illness, stressful, ia whapea fo I male mea le family violence, ma ia awa ne I onge le atunu I teimi o whaare lawe whapea nei e mana o mia lava le tau mawha mai si services ma au o nanga e te tau ona maua. O le sa o lea maina. Ia, o le sa o le tonu lava le nā Savea, e peia ona whalautele mai fo'i e la tau fo'i, nau ta inga ma le tau whawhata atia ina ia tātou soifua, nau tau soifua ma tātou wala whatasi ma le COVID. E le whapea la, o se upu fo'i le whapea, ia, lea, se I whai yangi a le kofia soifua whakasi ma le COVID. Awa, iei koe tangata ua whai ale nā whamatananga mwhai mai, ngā oifua ne ala ia le ai. Ole saonga o le whamatalanga, I loa pui oe I taimi o whalawelawe whafua se e pei o le COVID. A la fo e whamali e ina I le taimi lawa le na e tasi, mana onga e mana o mia I aso whai soo ma so uma mo I tātou, tangata soifua. Ia I loa le leile tūnanga lea, na I loa le mana o loa la ina ia wha
saunga le muina e pui mai COVID. Ia au ave ese lo le isi tu tino tā ua. Ia e ao ona tilitilo e le soifua manuia o le tangata mea ai. Ia o le tatala lea ina ia mawhai o na maua au nanga mana o mia. Ina ia mawhai o na tali le manao o na tura o tātou tangata. I tino ia mawhau. Ma le anganga. O le tūlanga le nai ao na whaalau tele i ele le tō wha anisi o le tātou atunu o lo wha pongi sa pēa lea mata upu. A wai ti ngala whai o na wha amala malama mai le tātou malo. Ia e peye e maua le tūlanga whai lele ele e malama lama. Wa lea fia malama lama lava. Ia ona o le tū wha porkiki lava o le mata upu le nei. I le tūlanga lea i tātou wha matalanga Savea. Mai le misela, lea ua tātou tilo nei, i le COVID, ma nai a le flow o le sau o le update, i aso ta itasi after 24 hours e sau wai le update, ina ia mawhai o na whaailoa mai a i le tātou atunu u. Ele mtanga renga soi fo malolo ina mal committee, o whala lawe tufa kwa sei, tūlanga umalawa iai matangata wa afia, matūlanga o tangata o te recover o ila atau maliu, lewa flow mana ia le sawa information. Ba wale mea lea e whaatantantau iai. O se whanutanga, ina ia mawhai o na wha malama mai wai, ia kanga kamakwale fia malama Savea, i le upu foi lele. E iai tangata o maliliu. Ai le feso o ta ia tu le COVID. Ia a lea foi lau o fai mai alale. Wako akele a kakala o feo ki a lenga le kolu a le li poki mai. A wa upu ai le ufai mai foi nei taimi. Ia e iai le tūlanga foi lele a o na manino iai le tātou atunu. Tūlanga foi lele e sa awa maliu. E serenga sena maliu wai. E leo le COVID. E leo whapea a maliu roa nge. Kei mila nge leo kako i le COVID. Ia nga whapea leo le COVID ki umma lea leo na maliu. Foi lea. E iai le tūlanga foi lele la a iai le committee lea male mtanga renga soi fo maloloina. Pai a whapitoso su e ngaina ia wha amauti noa lele. E le o le COVID po o le COVID foi. E mafu ai le maliu. O le tūlanga nai awa na mamlama i le tātou atunu. E o foi lai le Savea. E o le tele ia ua whai mai ua le anga mawhau i le tūlanga foi lele. O le talaina o le pia. O le talaina o le pia. Ia ai pea o le tūlanga ma e sao. Tate alofa wa e pea o so umalava amana va menga ruenga na to ina e lua fango e whaate ai lele lava to ina. Ia po le fale foi ma le weekend. Ia ai sila fia fo i auto. Ia wa tato le o toi ola i le o langa masani le teimil nei. Le wa iai ia nai vaenga ua whapena o na whaangata o le tato soifuanga le teimil nei. Ina ia mawhai o na tātou soifua manuia i tonu o whaalau lawe tu whafose e pei o na tātou iai le nei fwoi whaamai. I le na o tātou o le lalolangi a koa lenga maua le mea lea. E tu so lepe whako asa vevela i awhi o mātou. Nanga lepe whatoa o mai le mātou ia o le whaamai i tonu i nei. A e pei o autou. Ia ua lewa tele o na sasa ia pe ua maasani ia i le tūlanga lea sa amata mai i mea tau lockdown ma tūlanga umai ia Savea. Awa a sila e leisi tū malona whaatustusanga. Tolu Samoa, ia pe whape lima fo i pe a whai le i wha mauria isi li poti. O fiti e sili atu le whāsela, lalo tonga, matonga sili atu, tō te wha luas furu i la tō i tonga. A o tātou, o sa tunu ulaki tele ma whaamria i na pea, ona e ese a tātou vavao o lo whaatino. O lo tātou fōlinga e tai muri tai i mea o lo whaia isi e tunu. Ai maise lava le tātou uso matua i a New Zealand. Ia mana wa o le nei vai aso maina. Wha mawai alo i ai i a sito ino Bloomfield, Ashley Bloomfield. O ia le nā sa avea ma Director General o le wha mai o le COVID i nei. I le lua tausanga o tona i atu. Ia sa ave i le wha aftai le whionga i le. Tamai ta i pāle mia. I le tele ma le afe o soifua na whaasauina e le nei fo i oli i fo mai. Iwa malolo ono nisi fo i tūlanga le maalofia o lana ngā ruenga. Ia pio le nganga le nā, o le mai o se tala fo le whaafia fio loto, wha malo si au, ina ia mwhai ai o na whaala e au fo i le ngona o tātou tangata, ma ua i tātou te pole vale. Tau le pati le numeral, nal tasi le afe tasi se lau fast food ma le tolu, afe tangata ua toi foi. Maina, aso iwa le nei o le masino a perila. A toa le i ai le tausanga talu na tātou sa vali mai.
Maasa sa mai futia o le tai ao ua te atu nei. A tōle le tausanga. E le mawhai o na ngalo le nei aso i lo mawhau ma le tele o whina ngalo o le atunu o le tala whaasolo pito na suia ai le tai ao Samoa. Sa isa o nopo ani la ngona i atu o le nei tai ao. Ia, o tale le lima nei le vawe au. Ia, ai o wala lo i lunga. O le tulanga foi lele o le o ana po na o mawhau ai le tai ao lea i le taimi wa te ai tausanga o tuana. Savea le i momoe i le po. Talo. Ma fau le file mu mal to fi ma li o le po ana po. Na toi toma na tula ia le bevesi solo ka vale le va vea o ma le po a ko nga. Ioi. Ele ngalo lo toma fau mena na o no fo va vea i lunga ta lima. E mo ini mata e pe la e alla le ma fau ile il tulanga na langa na o ma fau mai le aso ato na fima ile tele o tape nanga sa tape na pena il tato wa tunu ile palota le ngata ilea e moli mawa tua wia wa e pe o le po a konga wa ese le po e fai o le o pasi o le o van e to e tuli a paloka isi ave la to tinga na mo moe si to ina masilo matu al fale o ai ku ko yar ka vale piki kanga kar kai milea talo fai ilo ma fau ilo ve aole ina wo no pa ilunga o le taimi fa pene wo o fo i mai manono tai o te manatua le ioi na fa pe o te tuli le va o le tasi o te anga ia i sale longa ia mawal faitau nga o le palo ta sale longa le va il tau sanga lea ai o le mawaloa ona o te sau ai alu ese lo le va o te fo i mai tua i manono o fo i fo mai manono tai ai alu ese tu lo le va o te manatua taimi nei la sau le muala ka vale o ke alia pia ma fa longo foi ngale po o ai le fale pa loka e mua to ai tau no ma fa lau mai nunga io le tulanga foi lele Savea le ngalo ai le tau sanga o tuana ia ai pe foi ngale o se fianga wa foi le wa fa ali le filfilinga al tata o tunu maka ngelo wa ke ale le valu fitu valu iva itu lana oi o ina lo la le na pe e sui e foi na le na wa alwa le fai taunga le pole na pa fa me wa down le system ale office of inga palot o ma tau tia yo me na tu talo fai le na tale le ya le lima le va ia o la eva li ango ai ma ko yo e fa kali ya le results o pensa me o se fulu e na call mai e lo ele fionga tula e pa ia la na press conference ile fiafile ile pole ina wa aya tuana le ai la e kau mo kukusa kai minga ai mantua le tu ai le fa sala la mai fa fo mai fa for results a wale man ka mo fa pa loka ne man tau no ya e pe ole ol tulanga na ma to fa tali ya ile na po ato ile vai ato ile aya na le fefo ai mal official fa nga pa lota o tele lope o fa ia la to no wa ile results io leo te fatu tulanga na mai tau le anga tangata el polna o le il falta alo le sa fai ia o te matua o talitonua na fate ia ila tau le polia ile vai atu o ele expecte e fa pe se sawa ilunga le fa tu le tu sambo watas ia e ka le lima va ve au fa ko o la kuskala fale Savea e ta ele ma fa se malolunga ona le wa fi wa fa le results le na fa tu wai fa mata sai ai ni fainga fo le tau masalomi ai matangi ai ia ni fainga fo le e tau fiofi mai le fa matu ina tu fa numera se inofo ma mate ma vava ai i fa numera o la o mai o fainga palot pa wale o le me na mato tilo mato sabe o mina fa tali o mai results poloka mai al temina lena i walo na call o le call ina na o le press conference na le fionga atula epa ina ua va ai atu le toi ina o le wa ia le tulanga le i vaenga fa ia lua o le wa pe le o vai ale sa o le fast
Ole tūlanga na matau mai tawina. Alua la kale ipa whai mai loa down the system. Ya umale na toso ya no no fo ya wale ko yese result ko ku lunga lau papa. Fa atali ya watu wai whai watu wai maleva amai savai isi whai unga. Ioi, hoto tele ana na tu uale le falta alo na pol tauli tasi. Ile lua, wafiwe whaatali. Ia whaakalelenga wa le lima alwa veau. E toru to whaia tu stala na toya ia. Ina ia mawhaia una maua le whaiunga wa e whaule mea. O ka kokungu. E whaika wa uma le whaika unga mua. Ma e flow ala sawa a result si kokongu. Ai peika, ia ole mea na mato mai tawina. Ile naso o tele whapea tu i ese whainga pio wa o tele tilo iai. Ai e asa le whaiva ele asa le masalo le tulanga le umi o le vaa o le whaatali o results fiu e whakankali le pōlea. Ia i wana wala aua tu le fontanga mle fionga ia tu le epa. Ia ilona i pētesa. Ia ma nga i mai fo ia niso tu stal. E ma tau tali ia results. Ia o le tai bifole na ia o kele ofia so ile OEC ile komisina o fenga palo taile time awa ke ba ya kupe a kalaka ke fasili so ope o lae e pe ke ba ya kola e bebe si solo maila to ia ma fa tali fo o results male ave lunga o le si tulanga no mai tawina na tua ia o mua updates lunga la ko website ia tuai le lau papa le li poti mai ai ale mainstream media nga ile tunu ia le si lape te le al mtanga renga o ofisa fainga palota na mato mai tawina umana mea ia o le si tulanga wa peiwa wa foi lele ano tele le kau fainga la ko graphics mala ko me ia belungo results tuai na fa o mai ia mo le si tulanga ina ia manna mua pailo e la to ia ai tia la pe o mena na ma to tilo wi ia no le fia ia ma o manatu tasile la pe le tato fainga palo tale lua fe lua tas ia wa ese mai na isi tato fainga palo tasa ma to ye lua fe sfulwono ia ne vale po e sa wal results ia ngai wa nga uma ne por te ole tolu ole lua ia na foi mai le fale e ko akulo ko saunga ku fai ka ngafalu ia le me ka ko le ngafai fai ka mua fai tonga le alo ia alu ka le lima lo vea o fa ka kali results ia o tulanga na awa le tolu fenga panota sa mato fasalawina mai ile mato o malanga no lua fe male tasi lua fe male ono lua fe sutas ma le sunga tavai ia fa pe fo le sunga tititu nga mala sa le ia le tulango le vave fo ile ole alwange lunga o faila na ilalo ile ofisa vala to yo fainga palota iri ave i uta le tatu te mai tu no ele da e fa vevesia tatu ele i maua lava se system tala fe ngai e te tau e na fa ta oto nga ruenga ale komisio fainga palota lea lau o whanongolongo atu nei. Whawhitai tele lava maina le nā ngā ruenga. Tā ua sa mātou whaatalitali atu nei le whainga palota le lua whelufu tasi a soiva o Aperila. I le tātou studio i nei ma whaasala lau fo i pētau no umaia. A o le ngā ruenga sa utou whaia i nā. Ia whetamo ea i sol, e le ngata i, a alu le tangata e tusi palota o, e watu le solo ma le lenga. Pe o tangata voile, ala la kuma le fasipovi ai kau muri o makua i ole. Ia, ai, o le ngā ruenga whaafetai e le whaingofie e o le po. Ai, o se, e le mawhaifo na whaangaloina i e te au. Au te loa na matua i panic le toi ina o le fua le nā, o le toi talo o se ana tamai press conference le nā. O le toi talo ina le nā press conference nā, wawa e tulu toi ina. So le wefa, o le fastful rimba le fastful ono ia na ia valo ia e toi fo i mai. O la le wai o uma ia whainu merei o awa leo te mana tuane. Ta anga le wha i le fiafi o amata wa sisi le fua wa tu lai mai ia wa le spalota le fionga le saufapito. Lata ane le fiafi a o sau le unga o i anga i fomangua numero tolu manu malo la uri. Ele lewa te isi atu ni le lima
o saulesi palota a le fa o malo mai wain ai le maua se te o tanga na polenga iai o le fionga ile fai pule ya olo Yeah. ta Ole mali. I Ole mali e pena eta na kolo ya o mafaufaunga ia e mamala u ia tala e fai atu Savea langa o mafaufaunga ia na o ielo o manatu na po na kol mai lo le press conference a lea mau ta fata tali results o fai aku lo isi au kuskarva kei loa na umo moi loa o la ua iei wasili le fast a lea tatu ele yo o mai ia results lawa o fata ia o and lei fai lea ya se tato oi o te loa inga ele te kola le to ina na press conference o lawa na iloa ia results ma mea ia wo iai a man to taimina le kai mai results lunga o le mau ke kanikalia stu mo tilo iai a le fa tali la tu stala te lo wa panic le to ino va ia tu mele tu ai pe la lata e le tau le valu po le iva le polena ai oso mai was a fulu sui o le fast e manu malo mai tu malo e se fulu o sa vai ta fi ile na me mo tio pero sa vai ia le na fa panic inga le vai ela tala le tau le fulu po le fulu tasi ai lele atu o fa ma ni le to lima a o po tu mo ma vai atu tanga tu wo ka fi so le o le a neck to neck yo le tawinga le but it wasn't supposed to be like that ele vava ai le nama le fai tau ngatu le epa e mamau ele singi le va le tau nu o lana valo anga o le fast food lima ele fast food ono o ana fai pule fo i mai io o tu langa na ele te vala au fontanga lea ia ono la wachilchilo te ina numera la wa ia ai mesi ia e na ia le tu langa foi lele ia ka ko fai ngoinga ia o le kala fa finga wa tu shua kai mi le fa pia ia e fo i mai fast food mon tu pule a wate ile ai atua wa esele le me wa tupu ia ele o se sin a wa la post le ngo ka ngi ia ka ia o Savea na file ta ia o le na o te ia nga ia se tu man mata wa inga I no tango fai nunga wa ngalo nei no te se na se titilo e no tango tusi ele upu fa pea fili mane atua fili mane amiotonu fili tai le lei mol tata watunu usala nga umalanga kala posta e lumal mako porkiko o wasala la ka vale fa pea fale la kaya masama kaule memo mo wat yai nena wanga i no yai ai wal watu i mako ngui fasko o kangi ki wal mako ngu ol mato tu malo le si tu malo mta tia Savea le tamon ma watu ai mo le po ai fa lo watu o le feo ia pasi ia pe lai o pasi le va ava ngane la ka ka yo isa vai o ka pasi vans so sta vale ile tam faia o sui faia pule o yo sui tau va ia e tuli le kisi ia na umalola ia le ia o tata o mai lo ia ai so o lo ma ka fa solo le nga fa ngai Savea ele le ma ka fa solo ia o le mea le na fai wa pe fa no tala no atu le sita por kalame ile vaenga lima sfuru ma le lua le fa vaelo ia ile fast lima so vo le o talunda uma no fai taule le final count o le palota malo lo le ai ona tawa fa ile mausu le fono mua le pale mene ile na fast lima so o se taimi o me a tonu sa tala fe ngai ile vai taimi na tusi ile fa vae ma paia inga ua tuana yatu ai ile la tala mai le nei fo i tatu fo o le fasu lima solo nei e ono a fia ai fai unga e fai wa le mautonu ai loa istangata ma ua tau mawhai ni ala ni a wala pio ma le alu adua e sui a toa i lava mea whainga palota o whai numera ma isi tama i la piki fo i e ono pe i nao sui mo i ala utala ta tau no toi a sia Taudo. Ya alema na ya lewa ba ya tu lewa yele de commission el tulanga le afa pe e ise se va en amol out stala e pe yo fainga submission so pili tolu foi
e ke ala koe whailau submission I ko kongu o e whaali e lau fina ngalo ia malo manatu fo I e tu sai o pili na e tonu I hope e se me whapena e whai ai anga I e tu stala o mātou is tangata e moni mawina le leanga whai ia o re kako whainga pāroka lenga umaku ngei I le vaenga lea le ofisa o whainga pāroka in tātou le whio le atunu e tau whaatalitali le nā taimi ia mawhale tonu ia umangi ai wa saingi whaavalu a pō isi mea ia ma koe whaapopo io e le telo le mau mea lea wa vevesi e le tātou atunu umama I mawaina ia mau maasina se manu whapene wa tele ni ngā luenga le fast te whai ai ia o le tūlanga le nā Savea e te tau au na matua I asi le komisi lea I vaenga umana tutupu le taimila le tātou whainga pālota ina ia fō ia le whawhitau li lea oni toi tupu mai e le tāua tele manatua tele o teimi o te whātale noi nai ia te itai ia ma minsta ia sau whai atu le sunga ala auli e te tau o na matua I au talu le lei ia le matanga luenga le o le komisina o whainga pālota o tūla whono ma vaenga ese o le whetosia ina o le tua oi o le tāpunia o le ia te tau o le tangata wa a ngangaulo au pola sesi tu malo na ona mawhai ona e alu te pālota ai le mawhai ona aveo e se sui tau va sila le matanga tele o le tapu o le ia te tau I lalo le whaavai o le tangata le nāmea ia awa e no fone la mai mafafau tu la fonona e tanga lana e alu e te ai ai sanga la ko se plate e tanga na e alu e se tautua ai sana veo e matai tai Misa ke kaukua se yo le o kinga lo kaukua e sana e veo e matai e mantua ala ile pule o le tautua o le upuna Samoa ia ai sila la tasil na fai pule ana le tosia nei lona tua oi o fo yo tu malo fa la fanga palota awana tau va ina ale po ulu ele ai mase mea sesi ina e mo na pitola na ai ono po poto le wali I le parliament male fanga no ala to sui tua oi me fa tu na I tua ina ia fa sawina o la to tangata o le tamu mo e mele tu malo le esa Saulele lava o whanono na tele na pei wa whai le mea whai le whaanongo ina le lei mo I lato ia ona sisi ai le ilunga o le isi tu ia wale pāleni ilo malefua ia ona tātou o mai lola ia le ina ua tangi lato wa whai ina le whamasinonga avakuloa ia wa fiu le whamasinonga e kau mawhau ngai koe ngā kula whongo whai Okay. Ya vatula ya lena afie ya la foi male no fo sale au. Ya ele ngatele na ole laki ole malo to sunga ya tuala I pata me ma fo ma samala ulu ma maunga lea wa mana ai nei ai lo lava tal tonunga I le anga I le lumana. E te tau lava ona toe ye indi fitu na inga e toe whafo I ai le no fo lava la tau yo sale aula e pei ona iai le no fo pule le matua I tonu o le mautafonu ma le parmene la sau sila sole o lau ia uma e utaua e leo ni lau ia o meo malie io o malie tama la popo a la ia lea ua te fono ai ia mastasi fo I lea o whailau tusi ulua I whailau tusi le ulua I whono mua Samoa ina ua whaato a tuto o tasi la whim sila uan sumalua o le whionga ia whepulea I whesang Lewa whauna masane nei tamari Eleni tama I tangata lewa ia le komisi lea sesu elea o le matua lo fo I tilo au ia o tangata lava o le ba o tangata o ia ile tō wha whatever fo ina tilo I la tau tu la fono e mese lava ile tū langa o le afianga o tātou tangata wai pei ona e tā ua sale aula o le mea lea sai lo mawhau na lai ona fully salafai fully salafai ina ua ve ese le mea mai ana mua na tātou na whiola mai o tātou tua ia mao mai ai tātou o tātou vaava ai pēa I no foa ia ma le pule a salafai ia lea lea lawa titilo I ole fasta ia malona manmano o salafai na taimua I tūlanga lea awa a titilo ia ele I toe tu uina e savai I se mea ona o le tūlanga lea
le fia lava I tō whinga ia mawai ia. O le whanono ngateli. E ia mea o ngā whanau wa au mai le taimil nei I le ngangana Samoa. E sila la I Savea le tūlanga lea. E wa fesili e whale tontonu le mawhauwhau ia wa tau whaamalam la matu. O le whainga fau lea, o ana whean whai e tū la whono ia. A le whainga na sawai. O peia le numi e le whanau. I le vaenga na ia tātou tū malo mai lava ia so umawai. Ma le mea le wa tātou ia I le taimile nei. E iei mea o loo au ngā ma le le iai. Iei la ia tū malo o loo le leima o ngā ma le le. O lo I tātou tū whaleanga nu e pei o na iei tū langa le mo ia le whaima. Ele o afia o ai whaleanga nu e toi fo I e tātou. E wansa wa failtu la fono leo le wata va ai il fainga pa lo tale fa ngai ia e tau loto ai tangata umal tulanga le e o tulanga na o tira wi ai ile anga email sala fai ona o le tulanga la vale no forsa le aula ma me na fesu ya nei ile tato mo tele sala fai fa pe fo I por nei malo fa tai ta wo tele o se aso fa pito la vale nei I le tala anga ma le tala fa solo pito Samoa. E mese fo I le tātou ngā ruenga. Fa tu stala, fa sele lau e fa manino I a tūlanga o le tūlafono le vaenga o le fa lawi loa ino isi vaenga o le fa vae sa lo te le tūlafono. Ma isi mau tūlafono. Wa avea fo I ma awala ua hata ma mai e le atunu o ma ua ngā lala le fia inu, fia tau mafa I wha mtalanga e winga le wha vai ua o le tai au tonua le nei o le tau o le tai au o le wha vai o Samoa. Wa whalolo talinga, peo talinga o tafunga uli o sa la whai mo maunga o sa la whai o le atunu. Wa pula solo mata, wa fia ngā lala, ma fia a ai ma tau mafa. Lale mea tau o le wha vai. Amaina, o sa o le. Ia. Sao lele lava lau sa nonga Savea. Il tātou foi pito la. O mawal tūlanga whali nali. A whai au ta Italena pasama noalo ta mawhau ele ianoi. O le kaimile o le aso lea na mataina o le me whainga le wasu e whapikole. E kula fongo whaavai, kula fongo whainga pāloka. E la sau tūla whanu le, ile au tau mawhainga. Ina ia whamatala vaenga ia e mafuai mea ia na tupu nei tātou whainga pālota. Mea o le tūlanga na. Ia tō mailo le lavatele o le tātou atunu. So le sisi ele i poto ele. Il tūlanga le taulo toino tūla whono ia nā ngā ia mata upu. Ia ono lea, o le aso le nei na mafuai. Awai pe e whanoa noa e tato whainga palo tato sanga lea. Ona mai mau pēna tu pēa le sa o le tonga le tangata palo tai e whai elana whiwhiringa. O le tele au mea ia sa tilo ai whato sina sa whaia. O te loko e sa whaia na whapea e sa o le leia le whainga e au uma sa whai mai tu malo uma I le whainga malo tula I nei. Pea na whapea ia au te loa na iai ana I pei ona au mai e fo ianis. Ia whato sina fo ia tam whaia ina ia whasese palo ta tangata. Ia. Ma o le si whato sina sili on te le ma le mātanga ai whai lalo le pula a makila o le la. O le whato sina fo le ana whai nei e tula e pamale I chapipi. Tu whai ta ilimas futa lai o mai whai lau ID ma tusi ngai ngua fo le lo le census ai mainly lava o le ID ma le momongo I ngā ko limas fulkala. That is bribery right under the sunlight. Ile tilo tangata. Wa vele na whato sina matangate. Al talala. Na whai le taimi o le misela. La almena le tu whai ni tai limas fultala po na isela utala. I a inga o mātua matamaiti na safa mamali liu le misela. Maina na sa iei na mata fo I ia mea. Ia, sa lelea o le tūlanga whanoa na e pe e whaale ano I nā taimi nei whanau mai maule le ola ma le soifua nei tangata mātitua. Pe e whaingale a whai atua e whamai ia. Ngai lai kiki al ngangu mela winki se ngangu mela whai lea o le soifua lava ua avea e tā ua e aon whata o e tangata uma. E pe o le tūlanga na
ufa mai loa sau male ia o le ala me o fa nga ia le kako kusinga ingornga awa o le tele o me ale atunu e te tau na mai ngale le namba sa o se me o foi lai tatou tui nei le fai nei Savea Absolutely. e o foi lai fai titi ai le kele si solo male tanga venga o se fo malolo ina man ta ma fai tanga venga le ai dana foi nga venga e ta tau na fa nga mai i le kako le skala le man kako ai ti le na fai nei ina ia ma fai ona i loa uma tangata uma e o tūlanga na awa foi ia mana tua le le tunu ala na fai fa mau nei ina ia i loa ai numero sa o tangata lua a o na fai ia vai nga o tupe matulanga fa pena o lea matanga luenga la tau te fuafua se leni fa alu ile fai numero tangata matangata o leitu malo ma leitu malo profia tangata i tono nu ma o fai numero na fai ngofie na fai ia fuafua ngā luar mamao le malo ia atonu e yeise taimi o le atoe au mai yeise li poti fau o le ofisa o whaamaunga o le mena tau na iai ia se li poti i se taimi lata mai ia e tau ai awala o le tūlanga le peye i le nā taimi o le misela ia o isi ele mau ai lalo whaamaunga le tanga venga le se whamalolo ina mea la iei ni a inga whapena i utatu ele i tuia la tau whanau le tūlanga o mana a whapea o le na whaile tu singa ingolea o le tūlanga tā ua e whesosoani tele lai ngā luenga ia matanga luenga. Mai se lava soifua malolo ina le taimi lali nei. Awane i eisi tangata e tūlafua ia ma le iloa. Ina ia mawhaia o na maua uma le numera. Ia o le mea whanina lea lei o na tuli loa tui nei. Ma whapena na whainga tā le ngā luenga o lo tamu whaia le tanga luenga soifua malolo ina. Anga whapea o le iloa uma mea na ma mautu. Sa o lele. Feel age group category lea e fia fo i tui o fele i tu malo e sidin to tele ai ta maiti ia ma le age gap lea o le oka se whaingo fie e na fuanga i le mele ia al whala vela leanga e lea ma alua le awala na whai e le whaatosina le nā o le alu o le tupe le lima sful tala whailau ai ti ia ma le tala na ua whaatete o le mea alo whale nā atu ia te oe mo lau e kisi mo lau palo tau e langa le wo mamai ale masalo ia le tamo o masalo salo mo le faiva le lava so le na fai fa uso fa puase ile atu ai ngā tūlanga whaapea ia ma whaapipi i mai ei ma waka i kolua ia o stika wa le aia i le stika o le sikusinga i ngoa fo i mua ia koe sau ma le kusinga i ngoa o fale ma a inga mai tau umai lau tupe whaalu mea uma whapena ia e koe folo mai ei kua ma le kusinga i ngoa le ka ilima spukala te lola mai na waru lo mafufau le lopo se tupe na mai le United Nations ma le po se tupe na mai malo of atasi po se grants fa pena mana tuola o I le si kila mori o le mata upu lea le na momono mai le tamai tai o malo of atasi ma le lato mata upu lea ia ta tau a fafatene fafatama fafafine ma ia ma me o fafta sa ina ma le kama i mea mai po o se teine nga baba I me walu tu singa ngona le o mafofau ni to taulo mafofau le pepa na le teime tu sitting here mu tafune pe o se teine po se fa fine po se tama po se teine vai o la le me o I le mata o po le teine tu sa le o fa ali mai I gay rights o winga fa tangata lua fo ile tu pale o le fai poiponga po stangata e fifi le teine pe fifi te malo avatu le fa fonga mai le tunu wa mo mai le mele anga I la utala wa tasile na issue mata tia la vale taua e ya ise teimi e angina I lunga mata upule sa le lava e peia le una I mai le United Nations I la toa tilo ile ya tau awane itu la for ina ia awa fo ine I ia itu la fo tato tu silimam failonga tangata ia ila tau ia fafafine fafatama fafatine fafatama ole tulanga ta ua Savea
I Samoa ia, ele ai ama se mea whapenga o kupu wai loa. E ala na tu la po ina le tangata ia e lona ainga, ia ona o ia ia le whialwalwa i solo mai ima o la lang. O le tūlanga whailele i tūlanga ia o le sawa ina ma le tūlanga whapena. La ia awala e ave iai. E o whaila ia o onga ia wa maute o ai fo ia o onga ia. E tele na talo mai. Ele asosi. Ma mātou wanga ia. O lo o whautua ina la fo ia i la tau ta ina la tau asosi nei. Ia ele ngata i le Savea. E pe ele tūlanga whailele wa nga itele mai le UN ina ia wha mautula la tau maulia. Ioi. Ia, ma peila e pe wha pele mai kako pe ngilole fo ngai ka mai. Ioi. Ale loa ai le tala fo o le palolo mua e o ona lole a palangi. Si mo te fatone. Ai au tu lei mai a fo ele United Nation. Tawala mai ia fo ia tui. Ia male chapipi. Ina ia milo ai la ngono tangata fa pe tu lei mai luma le isulea. Leo la to lu i tau ina ai ia le palemia. Le tama tai palemia pe fai pe le fai. Le mea tonua. O lai la wai ata tau. E fati no yo mana onga maula ngona na. Pe a mauanga ngaka e fai iai. Ia ona ia sa lele la ona mai lo la ia le aile. Tu la fa le una imalo si mai na ile se full percent o tama ita itono mota. Io o tama faia ina ia mafaia ona fa ulu fale mai tu langa le ia. Tailo aile senga o finangalo foi mama natu. Ai lo wata tonunga. E se manga ia e ku nga se full percent o ko e faia. Tama fai mai tanga taia o sa o yo matai tama itai. Tama fai mai sa u kauvanga. Io ele o toi vai foi tama itai. Ma tulanga foi le tau fai o se tula fono e tau au mai ai le ai anga vaa le lei ma fau o onga mea uma o lo wai ai foi tama ita I lo wala mana to ia o ka ko vevesi ke le a foi ngase full pasene wa vea o ti nga foi ana I lo inisio tama ita o laile o fetaui Ioi, wanga ngawa tu ai malfa vai o tata watu nu mautu ia Savea ia tamali ia se tata watu nu sa poto matang mafail tata fa vai na ia tu maoti mai maua se tu la fono mawalunga e fa vai ai se tata watu nu ia ale vai ia tu pe ngawa ile me fina ngalo ia ile ia ngawat ia ave ese atu ia pe amend ia o tulanga nai lot tilo Ia. O le mea la lea o le toi autala ina au talu atoa lava le matanga luenga le komisio whainga palota. Au mai ai mani recommendations o lewa i tangata le lei la tau te o le komiti whapitoa lea. La tau te toi sila loa i le mata upu lea o le 10%. A leo le nā au te au ia te oe maina kipi e se lo mana ngā mea o fi nau whatasi mai pēr whaila. O le ia te tau le whaatasi ta māma tina le tūlei mai nei e le United Nation. Tātou te tusai, tātou ola tātou mai whapena ai aua nei whaamua o tō ruma lima mika e pārwhanga e kuriako o kou. Tātou ola, tātou o mai tā alo i le lima sifuru, o le afo i lau pārlota o oe o le matai ta maitai. Le si vaenga tā ua lava nana o toi fa pula mali le mele awa ai ele te mita tala no ai nei ele ngata la ile ai at tau o ngata I fafu ai le se fe au ale United Nation la to te foresee ai masui le fa vai o Samoa ma so se tunu a fa tatou o le fa vai o le nganu fa tasi ai male tantunga fa kerisiano ele ai se fe au ma se malu si anga le United Nation la to te fa se me fa pena mai ilo tatou tunu Sao lele lava. O lea wa tau au na pe soli ele tatou tu maleanga soli ai mal tatou tatanunga fa kerisiano. Ioi. Wa vea ale matango fie male manai o tupe maua mai. Savea ia matulanga foi lele fa pe o lea ia tusa awane ia se tu la foina. Matulanga e pe wangalo ai.
lua kanga fai ele ali le yo tele ele alo ale tala e tau na fai yo e tau na fai le tulanga le e pe yo le a se sopo ai le tulanga fai le wale ele tau na nga ai e pe wa o tu ai la tau lo mala le ya mafatino la tau matafaioi ma la tau tulanga lava o lo oilo le tatou tua oi me umma Aya o lo lai na se sopo tele atu le tua oile va ai tatou i le soifuanga whana tura na fofo mai e le atua le aila tau na a whai o sa mo e whawai le atua le tunu kersiano e ao na whai le me whina ngalo ai le atua aya wane i whai le mea tatou te manatu ane ia ilanga le mai le whanle ya ma langa le ya ma i kawonga ave lunga langa e wa ya tau o tangata ia sa e ai foi le tatou wa ya tau tatou te whapea tu ai le ai pe ia o Yosua kai lo pule o komoko a malo ainga o te whaatua tua i le atua e kakawala ngā whaini me whai mai i le atua malo whaftai talu ai no le tātai mi o lo o vave tāpuria umanga luenga fo ila e alu ale tātou musika mtulanga whapenei o le sofo saso tāu o tele i le tarafa asolpito le siufongo Samoa le radio Samoa and we're both blessed ma whamia ina fo i o se whamia le veo le nei ala leo ma awale au na tuai lo tātou tino o le so whailongi nai le luas fulma le tolu tausanga talu ona whanau mai le leitio i au kilani nei ia o le nā o lo o whailoa iai i le pulenga whatasi fo i mele au whainga luenga contributors o lātou uma sa whailo lātou sao i le au nanga ia o matua si kama Ioi, mai maupe ana i nei. Ia mautou uma o lo o ngā lulu e mai sa mo maisi atu nu o le lalulangi. Se manu a tātou whaatasi patipatia. Ia leanga le lei o le atua. I le nei waa sa whau e wholau i sa moa ma longo pui ali i ai ia le atu nu ia tafo fio le lalulangi. I mea lo tutupu ma pele i o tātou loto. I sa moa? Malo whaftai te le a Savea e whamanui atu ai fo i le atu ai luas futol tau sanga o tato le tio te lenga luenga le lei e maise o por kalame whaatupu manatu o whapena o na pausia i lunga o le radio Samoa i ana whaasalaunga o penga tupailangi ia whapea fo i tato le tio ia whaafonga i le tato o tunu fotua i ai fo i mawhauwhaunga o nisi tangata ia lei whautuanga tu ina mai ia o tūlanga i porkalame whaataatitia ina ia mawhaile ngata i porkalame o tātou tala o sa umaolo o māua fo ia porkalame whaale lotu ia mana ia le tō fia whaatai le a ia whaamanmia le atua i le tātou le tioma ia sanga avea o se punaanga o ni mea lelei punaanga o ni tūlanga uma e au o na fesoasoani mo se to atu ngā o tātou atunuu ia fesoasoani atu i se o fia maua le fesoasoani e ala ilana au nanga ia au te iloa ta whai e whaapea whai o le anga o lea e sa uniuni lau le tau vaenga e o e fia i o po o whaise tau ainga ia ai sei maua au ka ngā vai ala songa fua mao ai se maki ke pua ai la lorkalia lai kai vai ala ia oa pe o tūlanga lava o lo ua tapunia ia mamaleto e na o tala noa i telefoni ia malo whape na fo ila tūlanga lo ia awa o tausanga umalava ia e whaile fia tele lava mba whailo i fo ima ma le atunu ua toa ai talu ai ia ono o le tūlanga ua iai le vavao ma le COVID nei vai taimi ia wa e fo se to fa ona o sina tama i celebration le fionga i le tama tai pure mala au fa tonu le fionga foi por sunga le fa fionga ia Pastor Louis Pastor Anne Bonifacio ia fa pe fo tlenga ia sale ola ia se mau matai o sangala ia matino matutua ola to e fo le na le todos fulto sangala o wanga il nei tunu ese mai le tele o unanga I ala leo ma televisa ma newspaper I Samoa ma isi atunu o lalangi Amerika, Hawaii ma Australia. Ia o sa fianga sili na lo mau pea le malosi ma le ola ma ua matua ma fia le ma pa o lo maulu ma lo ua kingipo. Ma fia ma pa o lo whaka. I le kele o le au kau ai maa le ngai kolu se furu mon kupu kau sanga o fai.
ia wa tamasani ai fo'i i le atudu mo latou winga wa le mawhai o na whaamaliaina stangata e tō tasi la ngona e 4 miliona ma tangata whaafongafonga e te whiwa e wha malmalama le stangata me tua le malmalama i ka kia i pere nga ka kau whai le malmalama e whaaftei tele lava maina mo lau o nanga ma le tautua alo whaatu mo alo whaatu mo oe mo lau o lii e wawen whaafosia le malosi mai se le no whaalo le nuu o lo tautua ia i le ainga ma le ekalesia ai mai se Samoa i le tala tau longo i le aso ma le aso ia pe o le tala le ma le nganga whaala ai wha mai e lau sunga le tamai tai whaasa lau ia le tāpor kalame le so Ia, congratulations Savea le uma ia whamanuianga le atua i lau fionga i tu sai foi le onanga ia whapea foi se tātou le tio ia sa wale upu foi le whai ai tātou au tu starai we have to have thick skin ia ioi langa e matau tia ari tau ai maa ia e tātou te o ai lalo e le tātou au onanga ina ia mawhai ona tu watu le tala le tātou atu no ia whamanuia le atua i fufuanga se tātou le tio a mesa lau fionga le neitu lao le fiafi ia tātou e whailoa i fo ilwai aso fau pe a finangalo alofa le atua o mo le atu lau soifua whaapea le soifua manuia o Samoa lo mai mo mai tā te au lia i le astonai ai tā tala noa le telefoni pia inisi mata upu e tā te whailo i le astonai ai mo le taimi nei whaftai tele lava mo whaamanuianga manuia le aso sāta e au soifua ia manuia fo le sapati a tai au ia le na o whaafonga le aturu i le talanoanga fo i ma le fionga i le whaletua o le sui o le Radio Samoa ia pia le tumaita i a maina vai ia ma le tala tau longo i le nei fo iaso ia le na Samoa tato family atu o le ua awhatonu lava le itu la etolu ia o tal wai ono lo iei fuafuanga ma tuatuangia o le polokalame fo ia le lau whaingaluenga ma le pulenga o le tātou litio ia le nei aso pātipatia i le lofu ma le anga le lei o le tua i le telefutia sa tātou asa mai ai ia o tona i fo ia tu vasa o whaingatā ma whaale tonu ia a lo o tau ma whaipea le pulenga le sunga le whawhengainga ma le whaletua a Pastor Bonifacio ma le whaletua ia whapea fo le whatelenga sa le aula se mau mātai o a sangala ia e foe pea le tātou sāwhalau o le ngāluenga au nai i le atua whaatasi e fo i ma le ngāluenga au nai i o tātou tangata. E ala i le tātou lava ngangana, o le ngangana le atua, o le tofi fo i lea o Samoa mai le atua. Alo fo le atua o whamdia mai, ia whapea fo i na mawailu tusa so tātou manuia, manuia fo le pulenga ia ma le au whaingaluenga ale leitio, e whai ona o le malosi e tautua ma au na tuai le mamalu ma le lo le atunuu. Ia, ai mese fo i o le tautuina o le ngāluenga po ia a le tua i whata whaitaulanga e fia. O le ua awhatonu mo i lava malei tu la e tonu. Ia, mai ana i tātou whasisilanga ia. Fo i mai tā le tātou pese i o le tātou tau mawai lea. Pui nei loi la to e sili ona e alofa i ai. Ina ia whaau pea ona ole le soifuanga ua masani ai. Ona ole whaatupula i o le numero tangata ua fieli siamo le oma koloni. O le taimile lei nei e whai ai tui pui o lau whanau wa onga. Ia saunga le mumai ai le COVID se fuluiva. E le tau mate le fesiringi ai nei mātua o le vaila au mo tui pui. Ai ole a fo isona tāua mo tātou a inga. E mawhai ona mātou tu ina atu tale o fesili o winga le tui pui. Peso tai maile o valu selau, lua valu, lua iwa lua ono. Ma whaatu ai mai ai sau tālu sanga. Mo se isi o lau whainga luenga tala noa ma oe ma lou a inga.
In sport, another supercars win for reigning champion Shane van Gisbergen, this time at the Australian Grand Prix. The New Zealand driver claimed his 5th victory of 2022 at Melbourne's Albert Park in the first of today's 2 races. He's crediting his Holden Commodore's performance on the hard tyres. Yeah, exactly right. You know, it's worth 5 points in a 75-point race, so it's not insubstantial. But, man, the car's awesome, but we're going to have to pass cars the next 2 races too, so see if we can keep it up. Tiger Woods remains in the hunt at the Masters, but had a poor second round at Augusta compared with his first. From 1 under par, the American great fired 4 bogeys in his first 5 holes before recovering to sit 1 over for the tournament. World number 1 Scotty Scheffler leads by 5 shots on 8 under. That's sport. I'm Bruce Russell. Le na o whaafianga le uso ia tala paunga o le whaipoiponga o lo whaatilo i le so. Ia, o le whaipoiponga le na alo u nephew whapelepele le sunga ia Salevao. Salevao ngongo, Irvin Romney Lavea ngā toloai.
o whai nā le maota Samoa le so ia po le sunga fo i le lauli ia whatasi ai ma le tamaita i a loi fui mono ia whamuri atu le tua i lo lua aso fia mo onga le lei mo o lua ia whapea fo i le numanai ina ia maua le whaalfani mo fo i le lofa ia ma le ngālulu e whatas. Ia mau ni whanau e tautuaina ainga na lua ma ainga e fia. Ia whapena fo i ona whamanuia o lua mātua. Ia ona i toe a ia sisi le lua ainga. Ma toe whaia mai e lātou ia ni tonu e te lua maari li e whatas i ai. Tasi na vaenga lei ona tupure pisa o ainga fau o mātua o tamaiti. Le ia tele ia yo matua ele le ia ele fau tua mo ave me ai tu langa va pena ta pena le le pepi sita ta miti o la fa no mai love you brother Marion Romney Irvin Lavenga to life. Have a wonderful time with your lovely wife today, Loy. All the love from our families, our grandparents back home. La vea la ulu tanga lo matua pala sina te umtavui and your grandma. So alo la faitele fa pale mata ole alofa la vea. Sending you her love from the hospital. Ia. Lo ta oto lo tina matua le fale mai. Ia moli mai alo whaanga ma whaamianga i atu. Oe, ia alo whaanga whai mai o mātua. Ia whapea fōi i alo a inga ato. Uncles ma aunties ele nganta i Samoa nei, Samoa, o nei o Kilani, New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika. Ia alo moli ato i alo whaanga ma whaamianga mo oe. Mai se o cousins e tō tele o tamo matene. Ria tele lo lua so fia ma ia fo tele le niu ia manisi fo i o mafutanga o lo o fia ia le fai poiponga i le so ma tu fa tasia o tu a inga fau le sakalamento le fai poiponga fa penao na anga leile tua. I see my good brother up here. Oh my goodness, Sotis Apollo. Talofa lover brother. It's been a while since we last met, 2014 or 15 at Carson. When I came around to see you at your Faleo'o and your lovely Samoan house over there in Carson, California. Taro fatu, tato por kalame atu. E le me whaina ngalo, ia le mea sa tato wolama, vai a lauta ma ta auta, ia ma le so sola ku ngai le pasul whangua ma o le se ei le pae o e makamaka ka pi. I wonder how your brother Mio is doing. Yeah. Tarsi o lo o ria fo i le nauso ia ma mulau no fo i America. Saute alofa te le atu manuia oe leuso. Saute Sapolo, a very dear friend in the United States. Pelenise tofia talofa lava ma lo le sui fo manuia aftaile mafuta mai Edwina vaya onga. Happy birthday Radio Samoa ma lo aftaile tunu. Tai lau fwai telefoi tau sanga o tona i atu le amtali o le nei ngā ruenga sa whaia tātou leiti o foni ia o le tau whaatau wina o tātou computers ma masini ma equipments ma mea whapena tau whaatau wina o tātou witu la mai isi fwoi company na i mwhai o na wha umi atu taimi whaasalalau e lunga le tātou leiti o whaftai Samoa lau pule whaalalo lea o lau te talo fo i lea i le au whainga luenga. Ia mai lato uma sa whailo lato sao. E le moe mitinga le sunga le whawhenga inga malona whale tua malona au ainga. Ia me se fole te maa o whai ilangi le wholaunga. Pastor Ene Sangala. Ia ma le whale tua. Ma le ainga li. Sa fau tua. Ia ere ngā tele nā. Tō tele le au whainga luenga. Pastor Tavale Mutaia. Whapena fo i Pastor Frimono Malatina, ia Eti McCarthy, ia Malato Telio le au whainga luenga. O whai o lātou sao i
Ile nei fo'i au unanga ma le nei tautua. Ia, whamangaro se leo o Savea le nei aso. I alofa mai le tua. Te iatu lau tau soifua ia mana le upu folfolara. Alo tātu matai sili i le aso tai au i le au whainga lunga tutofi i whata whaitaulanga hea. Ese, ia, me se fo'i. Ta mamutina mātutua o le atunu. Alofa te le atu mo utau. Alofa atu mo le tātou nuu tele. Ia le nuu oli i nai Avondale. Ia, whampea fo'i le talenga Felice. La tai boenga Felice loto mau, ma le tausi atoe, ia whapea fo'i sua, ma utu uma, a pulu, ia le atinganga, ma utu uma lava, whamanu ia tu fo'i, ma whataro whatu le tātou nu, i le tulimanu i New Zealand, talenga whautangia, pala sina kitiona, ia whapea fo'i le tamā, ia po le uso matua, ia le lali, ia mauta o malawa Ace Miti ia whapea fo'i ia le uso ia le niu ia le mawhai whangaloina o tau o malawa a o le whaafonga mai i o tau suafo tō malawa mata pena le lei mai ia a wā ia le tātou whale inga i le aso e wha manatu wai le tōn ona sfulu tau sanga talu ona tūtou tasi le tātou malo Samoa aso ono le nao Amperila i le Mount Samoa le tātou mawhtanga, ma le tātou komiti wha mole, le whiawhia nei, komiti o tāpenanga mo le onas fultau sanga, o le tātou malo tuto tasi o Samoa, ma tāpenanga i New Zealand nei, wha mole, tātou te whailoa i le whiawhia nei, le tau le ono, i le no whanga o le City Council, i Massey Road, mangele whaafsanga i le leia ma le KFC, whamulmole e tā ua le tātou awaina nei. O le matua tele au tūtuangi o tātou leo lo iai. Ia ai o taumu whai atu ina ia mā popo. Ia le tātou komiti o tāperango le onas futu sanga. E le o toi lava se teimi. Ia mō nā me uma. Ai tele fufuanga e tau na whai. Ia, nena, o matuaile, o nanga mele tautua ni asu. Tu ua au tau Samoa, i se tasi o pese a Savea. E lofa tuai fo i lo uso i a saute, Sa Polu Junior. I Carson, i California. Mamana tu ai foi. O lo fa matuina, masala po le vau, se aso ele vai asu nei, lo fa matuina ai le fitus fulu tausanga, se me whapena, po le fitus fulu lima tausanga, o le suifua o le fionga i le alo lili mai ava, whanana Jerome Gray. Yeah, enjoy this song. Love is like a burning flame, will get you down in a different way. Please. Se awa, subia, se awa le waya. So ya awa fa fair fight. Se awa le waya. Oia la valnga. Subia, se awa le waya. Eia se oia nga. Ko inga nga